And of course, it's another beautiful brand new Wednesday morning live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. And brother said we do be for God and country. We're back on your radio. And some 48 minutes into 6 a.m. Matching your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation is airborne. You can tell a friend to tune in and journey with us. Today also happens to be the 18th day of October 2023, bringing you the midweek edition of Matching. On behalf of the team, Udi Ankan Kwame Yaboa, Adwuma Hene Kofi Mensa Kobe K, Billy Man. Privileged to be your chef this morning. Meeting or Boba Ofuri Amanfo. And open share that say for making us your number one, for deciding to journey with us. We are so humbled. You can be assured of a mature program. So areas here, you're putting into segments just for you. I don't hear Shasi me and Faye more brain Samson Besia Kone de Muning in our Daroma and Fa Emma. Come to Jesus now. He's the bread of life, living water. Come to Jesus now. He's the bread of life. Come to Jesus now. Yes, you ain't bad there. About you, my brain, some city, Miss Aquene, the morning in our Daroma say, and I see a tear or 7 country sound of pay. A idea say, poor man tell me a Yahoo be no in sooner. A idea a bet petty cra. And into 2 and if you my boom say, still ano in sue a wim in sue wim still nano. Or shall I say a bay sa nimum, ye que nimuno. A idea say a viano a beanie tika cra if free. None do brim her air corner. A viano a beanie tea. A poor man tell me a Yahoo do be brainoa. Nemum a free pram tobreho air corner or chese a wiem obe mauti so abe wiem no bon say insu na munumuna pa insu ne be munumuna ni mu odin enam se be munumuna santi no ebe petepete ebe to kakra ebe gugu kakra e wo meaye ahodo bebre no a nemum a free no mienu no miensa ho air corner or chese meaye ahodo bebre no ewiem ebetimi ate enintia na wa hye ne nso Eddie amame mame sanko machina min sisu biom anope wo kire se nsuo no petepete kakra poe mantem ye ahodo bebre no a ewiem be yenwuno ene ntia no ahye ne nso ifri no ndu brem ekono o kire se poe mantem emya ye ahodo bie no awia no ebeyi ne ti kakra na afei anantenantimu a na afei ye ko du baako du mienu honmo no o kire se uma wuti so hwewiem a bo nse nsuo no emunamuna pa nya ano den ene ntia na wahye ne nso ede amame anwumre brem free no mienu no miensa ho kɔ no wa kire se ewiem ebete ama baabia atemdin se ne ewiem bobra bisia kɔ ne demu no eno na busua wadaroma ye de ho amane ede amao yemfa sedan so nkɔma womo a omdi free enkran atena kasiem ede ba ya yenso so yabɔ akiri ede amawo afei na wodi free na to ha no ma mensan enkai obiom aha eya henkan Jumedi a gusu a wu etie no ya to ne din se Matching men so a medi ho chia me medin obowo ba ofori amanfo yemu ache na fe yento aso
Adwuma ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Abu Nyamedi Yaba, Nyamedi Yaba, Nyamedi Yabu. Deuteronomy chapter 28, the verse 13. Yes, I to us. Na Ahenkan shedding so sena what you way. Asem obofo kronkron ne ba ya wode ba ya wo se me meka ho asem nkyere wo ene me ankasa. Ene se awurade se obeye yintire ewa abusua ni mu. Se wo hwe signals no na wo hwe se de niam nyina esi ekro no a. Eyampa se awurade aye wutire wa abusua ni mu. Se abusua ni mu obi ahia mo a wo no de nani to. O maame frɛw, o papa frɛw, unyanamo frɛw, o siblings, o cousins, o auntie for, o fanom, o fase for, obi a pemwa o funny mobile phone na wo and o frɛw. Inti enka bibi nkyerɛ wo sɛ awurade aye wutire ewa busua ni mu. Enka hwe nkyerɛ wo. Eni anope me ka wo. Se awurade aye wutire ewa busua ni mu. Inti se nyam mamu a eno ne ye ka kire so onyame wode aba. Abu aropa ye nyankopon ne abankese aseda nyina ye wode a ye koda se ewufo na madom ni mobrohu so ama anopa yi waka ye aka te asefo ho tekyerema da abodwem moje die mu afurusane ni obonifo susu hihye ye nyina no wa mana mmemu anopa wo ma ye te ase ahoden mu nya ye kan sa seda enka wudin ayeye enka wudin kronkron no ena asen enka wudin kronkron no enyanka nyina genyame enkrafo nyina wonkru awurade anopa yi o ma ye da wase ye showdin kronkron nyonyam ye odin ne kase sansa oni yen edini ye anopa ye jayen akoni abedie nyina show nsa dombo ayen boyen ho ban tutua na mo nsi de kron ne ye ne ebeye musuo esan amane ni hu yanka awurade yi nyina free yen so na sum yen eto enhyiram sum yen eto enhyiram sum yen to adansediem bue kwan fama wo ma ne nani da so asa ene de ye nani da so ne ane wira aho ene de chichire ne wira ne kane ho na dombo ano na hyene ni monyam omo a ekoton awurade ye won atofo womo a ekwakofa aba awurade di won animu fa ojafa dumni fa di won anim wasem yeti ase se wo ye juda mu jata buruwa anopai awurade sorry na di wo manimu Lion of Judah, lead your people, guide them, preserve their souls in the name of Jesus. And Deuteronomy chapter 28 the verse 13 and ye can kind awurade wa hye wani onyam watena ni mu akere wo obeye nhira ne dai ewe Yesu Kristo din mu amen. Enti na no na meka kire wo se awurade bo sha wa hye wo ne me se obeye yentire wa abusua ni mu no ebebem obeye yentire wo kuro ni mu ebebem obeye yentire e wa aware ni mu ebebem adwuma ni mu ebebem awurade so obeye yentire. We will be a shining star in the family. We will be a shining star in the country. We will be a shining star in the community. We will be a shining star. It will surely come to pass. Seni etibi ebebem. Nemum tiha adwuma kakra wo ho. Ose, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. To observe and to do them. To observe and to do them. Anopay the radiaka ebebem. Hey, my men tram for twin in fanka on 80 ade. Osena se wutie ewurade wunyankopon imransem
a wɔre hyɛw enne ukuyada anopai ɔde me so ɛka kyerɛ wɔ sɛ wo tie awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm a wɔnam ɔboɔ ba so ɛrehyɛw nnɛ ukuyada anopai sɛ wobɛhwɛ aya nea meka kyerɛ wo sɛ wobɛhwɛ na wayɛ ɛne nea awurade bɛma wakɔ akɔduru bia no awurade bɛtena nim de akyerɛ wo ame santimbre kyerɛ biem ne nka twi no ɔsɛ sɛ wotie awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm a wɔrehyɛw nnɛ yi sɛ wobɛhwɛ aya ɛne awurade bɛma wo akɔkan awurade bɛma wo ayɛ den akɔkan ɛsoro ara na wobɛkɔ ɔsɛ and thou shall be above only ɛne awurade bɛma wo akɔkan na wore ɔsɛ den na wore nka akyiri na wore ɔsɛ den na wore bɛkɔ soro wo bɛkɔ soro ara na wore mmerɛ ase da wo bɛkɔ soro ara na wo ɔmmerɛ wase da ɔma fam da wadwuma ne hu da you have become the bread winner of the family sa bread no efiri wo nsa enipa mpempempempem a ɔmo rely on you no asɛm bɛto wɔn ɛne nta awurade ma ne mfiri wo nsa anɔpɛ wɔ sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔbɛyɛ wo tire na ɔnyɛ wo tua na emu adwuma kakra wɔ ho wobisa sɛ adwuma bɛn fa akoma mu fan nante ne awurade ka kyerɛ wo tie na yɛ na tu so anamɔn na awurade bɛhyira wo ɔbɛte n'anim akyerɛ wo na wobɛdi adanseɛ nea yɛka kyerɛ wo anɔpa yi sɛ wobɛtie na wontietie namfofoɔ ɛne mahunu alam bi mahunu ho ahoa bi mahunu asomasi bi mahunu ɔbɛntin bi na wobɛkɔ so a abrɛ wo ho ase na woanya abotrɛ atena awurade ne nwunu n'ase na wabrɛ wo ho ase na nea n'asɛm ka no watie na wayɛ a ɔsɛ deɛ wɔka kyerɛ wɔ no sɛ wobɛtie na wayɛ a sɛ awurade ɛkanie awurade nsɛm a wɔka kyerɛ wɔ anɔpa yi sɛ wotie awurade wo Nyankopɔn mmara nsɛm a wɔka kyerɛ wo sɛ nyabotrɛ obɛhyira wo nyabotrɛ entutu mirika nyabotrɛ mɛnkɔ nkɔyɛ adeɛ a ɔkyena bi ɛbɛmo anu ho nyabotrɛ fa obuo akomamu fan ɛne ahobraseɛ nante sɛ wobɛtie no wayɛ a awurade no sɛ ɔbɛyɛ wo tire na wo ɛsoro ara na wobɛkɔ wonka kyire womma fam na nea ɔde nsa bɛka biara ɛbɛyɛ nhyira awurade nka ho na adam no ɔso mfa ma wo ɔnte n'anim nkyerɛ wo na wo ɔmma wadansedie na ɛyere so kyere so sɛ dan ara a adomura ɔyɛ agye Nyankopɔn no ɔbɛ Nyankopɔn no honkonkron Nyankopɔn no ɔngu w'anim ase na ɔbɛma wo nsɛnkyerɛne na wadi adanseɛ ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo yɛ de sports ɛtoa so ɔmo wie a yɛbɛsan abɛbiem. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba, Ghana Mamba, Enanope, Yamamunina Kwabai, Embra Ahenkan 93.3 so Yatinase, Agudi Munsem, Ena Yedi Asiao, Ene Anope, Medin Edi Yoshua Kabina Ejenim. Yosef G ononso obetinenka na mfasida ema Festus Enterprise me pacho ma efie nyede mebusuafo ne eni enka fie ba no esoma ne eni ka fie na fe tele novelas ahodo ne movies ahodo a ekoso no nya bi so hwe ofie na fe efie enso eyede enkwara no to no cartoons ahodo na fe movies ahodo a ekoso no esomom bi no mo hwe afi weekends draw wonso be ma no ese otena fie na fe Ghana Premier League ani leagues ahodo a ekoso wiasa fana nyina no onye bi na ahwe na upewe nyina de a ena eso kopie mu enso of Festus Enterprise akache na afo koje decode ma ho kwan ama stand ma wanyina no onye bi ahwe se ene no open multi TV open DSTV Star Times Canal Plus ana se AD Plus combo ni bidia eno a ene Festus Enterprise akache pa na oba bonya decoder eni eda ho a ene ubetimi enso ade na person di yenyina enya no nko a ebia nso TV ena opese auto a TV no brand biabi ebi enso elho asano urgent Samsung anase ne no
high sense de obonya bi enso ho na bibia nso akoye edi amount afa TV 1 month ebi aba saa so na decoder stands enso no yetonton bi ebia TV no obreda anase ne decoder no obreda na mum ni remote na ayira anasa say a odi be dan Festus Enterprise ye ma bi no ato na bibia nso akofan adwuma bi na ubie ankrankran wo fie office bi na ubie na opese odi AC enso eboma Festus Enterprise AC no hospital bia bi ebi enso ho ye ton edi amount na afia san be fixing kama enso edi amawa ho bia enso embechi ebia nso de obreda na mum asai opese wo siesia odi 14 be dan ya ye ba fia be siesia kama na fi bia nso akoye edi amount wo hwe chi akwan a o chumasi sport na Nanas Palace ye no na ebo nhwenim ye san eben shell filling station a ewo achimda number na 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia so akofan edi amount afei admission St Andrew Senior High semen kan fun famao ana semen kan chiro mimbisa nsemi se enei wawie JHS BC na ampa utrobi na uofia enei utwan resource na osi sambisa sansembisa we nyina no anu yen ane dia osemen kan chiro se omabie kwan ato edi amama mo be hye SHS asefofro anu tin se watwo BC awie na se utifie na utwan resource de be pia omakache na fe omoma en start school no omo nkyira wade community ma resource mbeba na fe to aso na bibia nso enkofan emfa ema admission gusu a ekoso anu tin fo abako pm na fe onhye school ase na bibia nso enkoe emfa ma yede igita record ni se oba exam de nudu a otro atwa enya pass mark ma bibia nso akoye enso edi amount anu tin no boarding facilities ho emfa on baby a ufi eba bia no be papa ada enso adwen asua de ama exam de nudu a onso watro atwa ma bibia nso akoye edi amount anya SHS 1 kwan ya giwo mo ebia opese o hyase anase otoa so ewo SHS 2 anase 3 a classes no enso egusu a ekoso ho na course ye we akache no ye general art ye business afe home economics agric science afe general science any visual art nyina no ye bi enso we akache uhwe achi akwan a asinfosu yane aya rich FM ena ewo biakro number 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na oni St Andrew Senior High enso edi enkomo nyumako ebi aka ho a omusu asen ma fe da gudie mu nsem no abejao ene anopei Raymond Asetewrat na afe Bani Tomauli e production no Yanton samno nenshen samno semfama ne anopedi yankonkosha semfemfi Blasters asoye nendra NSL kopiuma game chinchinchino etodwa na game edi kan eya friendly games awobro Ghana Blasters for nese de omanuma esom kobo first game no omne Mexico ene eboye kwasiada no ama Mexico eche Blasters ebonekana mienu a amantumi ante endra ahomache NSL omne USA so edekoboni na game no ebana wie no nese US4 abrofu ache eya Ghana Blasters ebomekana nai ama amantumi Antimoda Braka na report ni bi efimu eba enso nse Yakopon ayadoma eye 15 November and say World Cup 2026 no qualifiers no enso ehase Ghana ebo Madagascar na afebia akoyi enso edi amamwa omso mbesase na preparation no nini na aye towards that game no na bia so akoyi edi amamwa medimu nkomo no edi ajao Yegusu ejina the senior most national soccer team Black Stars of Ghana mu sena wadi kan ateno enra ade yani USA enso edi ebani a ofan di kan nko Ghana ye di goals numu enan a game ko na wie no yentimi ante bakokra na enumu ne ebisa head coach and din enso edi Chris Hilton say na okwe friendly games are 2 games ya boy Ghana ye prepared say AFCON akabe say 87 days and 11 hours na fe ashase enso our Ivory Coast Ghana ye well prepared ya prepare ye say betimi akọ AFCON no akọji da bafi or say yes Ghana ye ready say ne preparation on eno say betimi akọ kopie mu our Ivory Coast akọji air tournament in ABP.
Well, one thing I'm quite sure of is that we will be ready. I have to speak about balances because we have 2 top friendlies here against 2 very, very good teams. If I'm talking about the squads that we've had, probably some of the names that are the regulars in the squad, we are 6 players missing. So, and that can be the case for the next squad or the next squad after that. So the ideal one is, of course, to get as much consistency as you can. In a circumstance where you potentially might be missing players, don't want to be bringing players in that for their first caps or their second caps, World Cup qualification games, to make sure that we are right for African Cup of Nations. We will be prepared for sure, because come this time, apart from any players that potentially might miss AFCON, then we will get the right balance of experienced players, players that have just perhaps come into the squad, and we will be ready for what will be a very tough tournament. We head coach Adwuma Black Stars of Ghana. I see 2 games of PM or US, you know. And I say Ghana, yeah, me see 2 intelligent good players, and I say 6 good players. Then I say, then I say squad no omo count me PM or US. Then so one team ambassadors. Our players never can one. Ebenya balance team ko PM and so Ivory Coast. Na fi AFCON no ya gidi abafi. Abwa. Yen to ansam no so emfamo enko PM na fi Jordan na use so ye. Na after the game NSL Popeni obo Black Stars ache ye pa. Eni nti atwebe no ene Jordan so di nkumo aka ene ekobuza ze Jordan ya Black Stars ye sia de ene man se de nko yi o na nkofo so mu a na se ye bridi brada mu a no so di nkumo aka di jae o se nya botre na emfamo Black Stars fo yi na nkofo no ebio mu a place ni bio mu se da mbo bi nche ene nti nya botre na de mo de a dachi bi no ene ma be yi. First of all, I just feel like it's a matter, we just need a bit of more time because it's a new group, a lot of new players, and most of the players are really inexperienced. So it's not easy, but we're working on it because we know we don't have time, and this type of games is a reality check. And now we know our level, and we know we have to keep working hard to get this cohesion together and to learn how to play together and all those things. So we'll come with time, but we all know that in football there's not really time. So we're pushing hard and we're trying our best to have better performances as a team, and with time it will come. We am commander Sabrante Fana Jordan are you and so Edijaye. Yen free blasters akache na fe yen piemo enso ewo oye Kumasi Metema Asante Kotoko Bobo kon mefoda edema eye Kumasi Asante Kotoko Sheriff Mohammed na ono ene na no pay okasei osi eye Premier League ne de omo hyase ewo slow level na omo hyase no hwe ne ma na esisi ene results na omo sa eka na ensheda enso monisa bet impremprem de 2 games omo abo atwato o Premier League ni mu no yade omo aweke hard and omo hu ye eno ntino manya sa results na nei omo ka che wiase nyina se omo wake hard na afi omanya results na maye Kotoko supporters na proud. We started very slow, but as we keep working hard and we got our momentum and we started getting our wins, and we are working hard to make our supporters proud. Some of us we are the senior players in the team, so we're very, very frustrated. At some points, like, we're discouraged, but we kept working hard and encouraging each other. Yes, we know that we can be there, we are above that, and we are more than that. So we have the quality, everything. So we kept working hard until we started winning our matches. Some people speak out of emotions, so you just have to take it like that, but don't take it to heart. It will affect your play. So sometimes you just have to understand them because they are frustrated, they needed a win. Someone coming to support you and you disappoint them twice, they won't feel happy. So you just have to give your best and work hard and get the good results for them. Enti wey Sheriff Mohammed na osan eka erika ho say ade a sisi ade ohun good signs enso e wo team ni mu ohwe players ai nei abo mo ebo ene okeka omoda na di mprempren ya ohun se bi papa bi enso o Kumasi Metema Sanroko na osin paibo no mu inu omo ebo sinakopon kasa embo mo na fe omonya fit na FA Cup any league ni nyina no Kotoko entimi engine fencing na so no mu team koja Ghana nemu enso e Africa na osi o kama na che supporters fo nyina say dia na se this season aboboku a ye fan heart of folks Kotoko ni sia onu Sheriff Mohammed obeshom home and away na san go no and so ebeye winning goal e de ama Kotoko. We see a good sign in the squad because we have so much quality, but as they say, man will propose and God will dispose. You see, you wish what you want and God will do
But we pray that God should give us our best fitness and we'll win FA Cup, win the league, and go to Africa and make our supporters proud. As we are playing like from match day 4 going on now, we know each other. So now we are blending well. And the new guys in the case, they are doing well. They are doing well because they have a lot of talent. And every day we keep advising them, guiding them, just for them to explore their talent. This is, I'm getting a goal against us. And it's even going to be a winner. This is, I'm going to get home and away. I'm going to score them. Into home and away, I'm going to score them. Way, Sheif Mohammed. Kumase Asante Koroko wane eguso aye jina former player edema Kumase Asante Koroko ya pafere Joe Debra wananso eden kuma kadeja ose anano ada okopie Kumase Asante Koroko hwem games ahodo ni bi na omuse players ni bi omu a na ese mu training no ensheda enye enough na ose nya kotokonko a teams ahodo ambo Ghana Premier League no odum se players ni bi omu a omunya tekwisho mbotomu a na ma hyase ase omo yedwe enti training no omo hyeda enye ni ye na omo ama person de na se training no omo fa ne serious eno na ebo omo mutumbo no enso ebon yi let's ni bebrebe omo nya sa secret training ha me pa secret training the one dia forget enti o team no training kwa na o ye dia emwa because me hu bi kotoko boys no say ni bi na te kwa mo ho boys no omo twen bus wo kwa mo ho no mo dia afro eco training ground yeah time no you started training na me ti ababo me started ababo before no garden city one me sorry 5 o'clock me fro ho abe pin post office ababo post the speed o before no speed sad ma abe end nti kotoko bus ni bus stadium na me wie omudru a omefa me so na that time no me twen omo a me ye training na coping system dru a no ma fa azekwache ye ne de ba bra ye ne de free baby ba mazboache ye ne de ba safu jemfi ye ne de ba so bia ye nyina ye obia ye ne de aba be hie mu o nti ye dru ha asana Mr. Lawson so afaye no de kobosum na ye scoreboard ho stairs ne soso eno kwa ye run say speed near the flow stairs no ye flow 15 a warming up ko Sunday so afaye no de ko field so aho ne ye ko ye ball work ne nti wo ye we na be one manta wo share player bia on fan nti no na boys no nya ne distance we komana se former player ma Kumase Asante Koroko Joe Debra edi ejana na ni nwemu hato fokin so aseye na se kasamafo edema hato boku no aya branch fene Kwame Opare Ado ono so de nsem kakra de eja wo supporters no bese mo pass monya kumapa enso ena boku na ball de boku no kese ye panti omo so ewo makuma mu se nkomo je league anasam bo games awodo ne di nkunuma akabere mo de ye pa omo gusu etoniema se bia so ebedane na ne obekoye edema hato folk Mobukunu. Samabodu did his part. The job wasn't done by him alone. It is because he led the team on the field. All other departments of the club played their roles very well. Whatever that the club needed or continue to need, the board ensures that it provides all. That is why we continue to say that if the board has provided every department of all of their needs, then we all also have to play our role. If you come to the communication department, we have to play our role. If you go to the marketing department, they have to play their role. If you get to the pitch, that is where the players are. They have to play their role. The technical guys and everybody will have to play their role. So I think that Hasselhoff is a big club, and we'll continue to make sure that we'll continue to push so that our image will continue to go higher and higher. Boedu did his part. He had the support of everybody. The rest of the technical team there now, they are also enjoying maximum support from the club, maximum support from the board, and we expect that with all of the support at the end of the season, there will be some positive news. We komana se kasamafo edema glorious Accra Heart of Folk Boboku no Kwame Opare Ado edeje ndano pe Jempiemu ewo Media Sporting Club Boboku nim na papa ye friend Abdul Razak CEO Edma Gofos Foundation obekaya omuna takwati ye ne park no omohwe enso esi edi awie na papa na elkasei ose onam na otete se ne tie ne park no next month dia Media Sporting Club enso ebe yusu edi abo group stages of the Champions League no ose o kamana to bia so say takwati ne park no enyade a omo awie na contract na asho mo ball say next year March and se no be stadium na fe wadano edi ama Go Force for na Go Force for enso edi ama
oma nei omusi stadium no ede mom no enu ntini park no de mprempren enya ready na o say even park no grabo so mu wi a facilities no this omo trials and matches bi e wo so ewu sampa say betime hold Champions League football and say tia mamo kwan aba media man enso asiakan e ho enu ntino e ade a Champions League a ebai nya da media man on betime aba group stages no e wo Takwa TNA Park project no yenya mfan share o mininsa na ayeme na kakra sanse se o hwe ni komo akoso penifo anim nyina beye na wotwe miensa ne bosomi abesinfo ya tibia nkyerɛ sɛ adwuma Takwa mind share Go Force Foundation nsa no yebetimi ewie no enimeni ya se ni ayese ehwehwɛ no o hwɛ nkomo akoso nyina Takwa mpenifo nyina eni twemu a eye match next year and a contractor no edi adwuma no be Go Force nsa se wawie ansa na Go Force adania manira the adwuma edi share nsa no contractor na wie bibia da gi eti me titi we ana pay na abomi ayeme kakra me pese me kira ho ni mu yie mo amunim se Champions League nye adwuma ketwa odi yemfa yebewie ne ntonchen wuntimi sori prekope emfa ya kana say facility etisa emfa nkodi djuma kehie saa preka abra wan so anhwe nketinketi anhwe se ebeye yi ana se enye facho stadium do saying the dano yetimi ahwe ehu se yebebobo wo ho na yesalai o gate wa no hwere duro se na ebedi ansa na behwe adefo no mpoti mewurum ana yeyi a enkofa stampede mbagage ye pon ne yesi ye pon match no ne yempia ya hwehwe ehu se saa nipadomo 10,000 and over ebetimi aye mumma no kwan be so no mo befa epia bidia ebe ye asumdwe mu ana iti se ye ntimi entu saa na mo no enye simulation ne drills ne ade na prepope ye be inspect ya hwese ya dia ye betimi di djuma so na etete kafa na ye tu America dodo dia yinchie kakra bama yen enti media mi nimbe dia efi enti we enso Abdul Razak CEO edema Go Force Foundation omo mo hwe na Takwa TNA Park no ya wie no na se kofi nia okan no cross adia na Champions League na mediama and hwemo 1 game of the group stages in Krampo Takwa it was a match day 1 no November ya 24th to 25th no mdebo match day 1 no match day 2 1st and 2nd December afi match day 3 8th and 9th December match day 4 19th December match day 5 and so 23rd to 24th February na fi match day 6 and last one no and about so first and second match into timu say first and second match they also match mu dia angasa yesi match ma na yesi match ma no first and second day anwekro mu ntimi embo nti eno ye kakra ben so aba media ma wana ejina ba ko na fe yankwa ma no na dia na se wona bo mrekuduka wono so kopie Takwa ane mpotero apai ene se oye MP a ohwe so na toto niema na fe bia so akoyi edemom na nano ada wode nkoma akra de agya ose media ma so ye de esesem guso etoto niema no target ni na enso ene se CAF Champions League omo boy enye se bia omo kohwe bi keke omo bo na makwaje cup na kasa enso edi aba yenkotie ensama honorable mrekuduka edi agya. We would want to take the trophy. That's our aim. We're not just going to play. That's why I said we are going to shock the world. I mean, we are the underdogs. I mean, obviously. But watch out for Mediema. And we don't mind the team that will play. We am commander se honorable mrekuduka edi agya. Yankon ko phone cross we na fe yemfa kakra no enso so na captain in the morning enso entwaso ma yanhyase enso emfa emfree Arsenal bobokon akachi unim say abrante fe ne Aaron Ramsdale ona na goalkeeper kopiem Arsenal ponuma ye started Premier League any last season na no dem enso de ma Arsenal Mikel Arteta echema David Raya abrante performance eso ani pa ye eno ntin wayi Aaron efri mu no de David enso aba David say one abrante fe ne Aaron Ramsdale enso etiye pa emfa one enei say na efri mo no beda ponum o se one ni etiye pa na ade a ohwe nim nyina ne say Arsenal enso betimi agi trophy ye na ni ne nwremu games out do 100 toja Euro 2024 qualifiers ni mu a
Nessa Finland etna fie ema Kazakhstan kwa chombo ne kanu mienu ema mutim baako England etna fie hye miensa ema Italy enso etimu baako omaya ye fan Lithuania etna fie omhye kanu emienu ema Hungary enso ehye mienu Malta etna fie ema Ukraine kwa chombo ne kanu miensa amutimu baako Northern Ireland etna fie ema Slovenia kwa chombo ne kanu baako amantumi ante San Marino etna fie hye baako ema Denmark enso ehye mienu Serbia etna fie ehye miensa ema Montenegro enso etie kanu baako wei eye anyakofa kansie baako etodwa Mexico ehye mienu ema Germany enso ehye mienu na ukopie mu enso World Cup qualification mu a Uruguay etna fie eche Brazil bone kanu mienu ama Brazil entimi anti Darwin Nunes enso ehye Alisson Becker first goal sanso na Peru enso etna fie ma Argentina ebone kanu mienu a na ese Peru entimi anti CONCACAF no so no games ni ebi ekoso Curacao ene Trinidad and Tobago di bonia ekoye 5-3 Trinidad and Tobago enso etimi edin kugo El Salvador enso ene Martinique enso de wentam so a goal anto biatin Panama ne Guatemala Panama shemiensa ama Guatemala enso entimi anti Canibi Liverpool aso ye Abrante fan Andy Robertson Abrante na kwa kupra report ifumu eba ne se Sergio Ekutobia on hwe na ba kwetena fi be se format odumi enyina mu nsia kan enfama Liverpool boboku Kofitie World Cup 2026 no ade nations bi de impempen omanya qualify omafurimo Africa yen started the bet nations bi so abom qualifiers a omafurimo na tie ukopie mu awo aye Canada ne USA mpatemo no mba a de tie ni omaya ye friend Medevos omo afrimu afa Cambodia omuko Mongo omuko Bhutan omuko Macau Laos afa aye Brunei Timor we mu na ye team Sri Lanka na afa Guam we mu nyina enso nations a World Cup qualifiers no ye nyambo nwie first playoff no omo afrimu obekona Ghana for ye adwuma na ya ikura Thiago Silva aso ye ena so den sama kradia ja se Chelsea aso ye de ogusu ejina mabo enso e de avom ne nkofo bi e kan se odisi na kopiemo Fluminense Brazil osenya no kre na yesi mpempe no kasa de ogusu e Chelsea player medimu ensem no e de ajao na kopiemo Man City so mo Abrante mdia de Calvin Phillips na Calvin Phillips ayade afie was started 2 games per at the Man City within 18 months ni Abrante City a onyabi embo reporter yensa akan say Newcastle say Abrante won hwe ne bone quality say woni mu a obepimo Newcastle obaba bone ye na for Newcastle achievement on person achieve no omo achieve into January kofa Calvin Phillips Messingi would say NS Kopimo Spain and modern bono e kedu oguso obopa na Manchester United akasa amsa Abrante no emfa say otontara o she 100 goals kura na nya de Abrante no omosa mana besi aka era Manchester United boboku nbiem na Sandro Tonali nso na ni agent akoyi nama when say betting we for the Abrante no the agent say ni Abrante Sandro Tonali no are addicted to bet to do gambling or pay too much I don't go yana I pay too much and into near and then so aba and no na yamfa we started so Chelsea for na Kofi almost say omakoto asasi bi na asasi na makoto no na soja for na etiso say 2 acres of land and omakoto na omso mpese Stamford Bridge no mu trim no mu ye honmi eno ntino sasa so e Stamford Bridge na into mato hono no omni be develop stadium no na bibia so akofan e di amom eno ntino Chelsea for enfa so munya results and still na omso mbokonkodin enso e di akomanim ya so we are yebesan ehia na fe ye di eye agudie mu nsem no enso abro midin edi Joshua Kobene Jeni mi Yosef G otene kan afi Raymond Ashiteurat eni Beni Tomauli enso eboaye ye James the Master captain in the morning wo bobo fori amanfo no atros komtama nondu ebebo Arise, come the youth for your
Adisie. Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Uyoyi. Odonya secret no abe mami diabetes. Odoye pure you, naturally sweet. I just took you off the market, baby. Come with me. That's it, bro. When you're baby, come let's see how I am. You don't be. Oh, you my worry about. Yeah. Oh, you're me too. My worry about. Yeah. Missing my worry about. Yeah. Sweetie pie, them move forward to my worry about. Oh, yeah. Mekano kwenya fangu die na misa simi kuku. Odo mi fina kume mune nye misika futro. Yeah. Metini swama sorry baby. Odo frame ya me koti sa sorry. Yeah, me koti sa sorry. Wo share. Eso wo share ya. Oh e onu aneko. Menino go si wo Onuaneko, yeah. Missy Onuaneko. I don't see Oninia, it's Onuaneko, yeah. My worry oba, yeah. My worry oba, yeah. Sweetie pie de mufua. My worry oba, yeah. Obia see me them say my worry oba. It's wifey time, can I talk to you later? We put implants in our incubator. Okay, so that is a track. Blow the whistle, make them know. Samini Dagati. Yeah, my worry oba. Good loving is overload. Yeah. Yeah, faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri, AJ, Ben Mawoli. Some 31 minutes down, 7 a.m. I feel what that sorry and pacho and you October ni da to so edu enwotwe matching jumedi ni din ofre me obowo ba ofuri amanfo yeah mawari oba yeah missing mawari oba sweetie pie dem mufuati mawari oba na niatia ne se ye huhu sa hwe ya Ghana ye betu ya judgment debt 114 million US dollars UK court ye de asem bi ko ho ohun senka omo hwe ni mayen as we speak, you know, a high court Iowa United Kingdom were through government of Ghana challenge the call honomo anina yani GPGC subsidiary Edima International Commodities Company Trafigura sa company is Ghana aban ni nyina say yes power deal bi aye say ye no mo eko ya terminate sa two power deals no na eno ne nam so omo kire say wasi tua judgment debt be say 114 million US dollars edima sa company no because contract na enu mu san ye no yen yankase ye san ebrichi ye see the goosebumps. Boba. She says she love my vibe, no be money. My number one queen. Sauro, you mami. Sauro, mami. Sauro, mami. Come on. Hey.
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Enyum wei yesan ebobiem Edi akwa Mama Eunice minimu da se Mama Eunice ni kunu osofo Emmanuel Dompre enyum awo pepe ni minimu o. Hey. Enti osofo Dompre onyom no ne etwa guo no. Ade. Mawari oba. Ye. Missy Mawari oba. Ye. Ain't yet that's where I call to assembly. I'm Ghana Hanamo, the Accra High Court. Omo da so kai sa bank bia wo friend Ernest Kwesi ni mako. Woni ababa we bia your friend say Seiram Adabla. Ababa we say papa yi she ne bobi so obeto car ma no ne twempram pra twen ni gu ye no papa no peso oje car no ehun samsam bebre no meninu go si wo mu onu ane enti obe kai a yes ni your friend no side chick almost 7 sign court enra as we speak, you know, Accra High Court. How that banker Ernest Kwesi ni mako say on file ne written submission application bi or the call so will seek some be dismiss sa ababa wa your friend Deborah Seiram Adabra ne sexual harassment case bi or se papa no yes so ne be da watete no nsem bibre omo kire se court no kire se within 7 days also omo nyina obi atimi filing a written submissions and this are the assembly to na eidio eiri yankasa ubisa se edie ba asem the Archbishop Nicholas Duncan Williams oni osofo East Sudan ba omo kire se o ma resign edie na o ma resign omo kire se yejai en omo toto ayampia semhunu akwa semhunu akwa ne se aden osofo munya botre osofo asemba munya botre na monka no obefa yen som de kwakotena yi cathedral board so aden yen kwakosi ni ade manyankopon so omoboa ye de yejai hey na omolete no omachro no nyame adom yensa aka bi wa ha enti yenso so ye bebo akiri di ama o ade ase e wa pa ensem na omaka ne wa ten unso osofu Archbishop say otebrofo pa otumi kan brofo kama pa Indianye oni ura East Sudan aba omaka bu mu atro brofo ten ye be kenkan ni nyina kama di ama o Odo frame ya me got is sorry. Also the bad here. Me got is sorry. Oh shale. Me so shale. Oh e onu aneku. Meninu go si wo mu. E onu aneku. She. I don't see ya ba so. Me si onu na ya ba be ka ho asem. Odo si oni ni. Also for penny way offer no Apostle JB. Apostle JB, Apostle Ata JB, a founder and leader at the House of Jacob Chapel. Waki kebi di achire Ghana buying. Asembe yo chene se oh Ghana buying tete ho no mo ano no chire se wampanyi Akufo-Addo na no any fellow Ghanaians. We have seen that we have deficit in the health sector. Therefore, we promise to build Agenda 111. Yeah, boy, and some pra. Agenda 111 on Apostle Ata JB. A very nice initiative. But as we speak, also comportement who will be bria. A quanya binding faso Agenda 111 or DC. No, I will have some. Obekopana Hospital be any pa bodom pim ho. Nina say, one facility no is shut. And a janyami adom odi Agenda 111 dia ba obekeka ho asem eno no unhye da into ho na mo bia o kire say ha adwen pa
Ura bugri na bu. Onkana nuntumu. Sanso na COP Alex Mensah retire. Enso nkana nuntumu. Woman seven su twegu ankasa. Shaba. Hey, come come you. Boy. There be a honor assemble or can ye. Church question the entire assemble can because I send for air misinterpret ya dear no. Also then there be also a then or caught a sorry and said you must have no can of praise. Or caught to say a sorry. Hey, if you have no. Oh, Jai was said to do. Oh, I know I'm cool. Ghana, I just see a Adwuma of Adwuma-Adwuma On Ahenkan 93.3 FM. Also, for don't play. That's all. Two hands in the air, fingers in the air. Also, for don't play. What do you feel? I saw dear Jinem who cross roads. Hey, hey. It's wifey time. Can I talk to you later? Later. We put in plants in our incubator. Blow the whistle, make them know game is over. My worry over. Good loving is overload. Yeah. See the goosebumps for my body, oh. She says she love my vibe, no be money, oh. My number one queen and my baby, oh. Oh, yeah, nyamicho. My worry over. Yeah. Afei osofo Emmanuel no di Emmanuel Obin ye free osofo Emmanuel Dompre ye ko Emmanuel Obin ono nso so no de ne ye Samini ne nyom baako no omo friend sen kra oh osofo Fabra Missy my worry over. Sweetie pie dem mufuati my worry over. Abelande. Enti from osofo Emmanuel Dompre ne nyoma wo pepe ni ma ware oba your friend oba o tai to de ma osofo yire Eunice Dompre omo de ne na atwaguo no afi de nkonko tie osofo Emmanuel Obin ayetai efre no osofo bedi akon Good Shepherd Believers Church honomo ena ono so onyankopon ede na akwakodua sesofo pani ti ono so no nwom ota atoma na yire mama Christiana anima ti ha efia bim ti ho to ato a Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emam achen Edeba Ahenkan 93.3 FM. Put you next to letter I. Take my heart, baby, carry go. If you leave me, baby, I go die. Kitty. O cabra footy key, now know ya whistle. Hey. I saw for that yes, you Holy chocolate, yeah. Each and every day, yeah. My own. The time I did taste, my own. See my hot tattoo shit at the ground for. Hey, like the air. They go. See the money, baby, come. Break it down. What's up for me? Shot in me die. Where the time I did. Malibu. And the dinner I did just for two. Oh, tell me now that we live yeah. My own. That time I did chase and then no money. My own.
My own. Okay, yamfa that into your bra into your foot na the same wom. Yamfa ma. E ba to unim enwuma wo sofo pepa. Fafa 0533 898915 0533 898915. Asofo mienu aminim wom enwuma wo pepa ene me mabɔ no. Enti wonsusu unim sofo bi ne enwuma wo pepa. Meme ye wo ho asɔre nwom ha. Emfa sɔre nwom ma ha. Me ka kire wo pen. Asofo no so me nipa. Nti mfa sɔre nwom ma ha. Me sofo Apostle Emmanuel Kwaku Asare onu reggae no pɛ. Efa Lucky Dube ho nko ade a ene 2 fingers in the air. Me sofo no ye frɛ no Apostle Emmanuel Kwaku Asare. Efa reggae ho nko ade a 2 fingers in the air. Bombo clock. It was anyone was for Pepa, Fafa Hafabra 0533 898915 0533 898915. If you bim fa osofo enyomo Pepa Efabra. Aye. Near momano. Osofo no nso ohi nipa ne ba. Man ka to say asofo enye yi. Omu Philippa. Anyways, yango fa woda chinti obra kwentu efutu na de sun ewom. Enfamra. Woda chinti. Thank you. Anopai brofo kasemu woda chinti de de nam yesi if you want to lift yourself up, lift up someone else. If you want to lift yourself up, lift up someone else. So pese upeja wo ho ekosoro a eya peja obi ensoso. Se wo opese uduru soro ho no mo a eya wo nsoso yeden peja wo nsoso ho. Peja obi eka ho. Na yetai kan sembi se if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, go with somebody. Se opese o contentem pa dia enye nko akọ. Nemum se opese o kwa chiri pa dia o kwa afọ obi kan ho kọ. Ene ye nko dantin enti yasem no enye tintintin. Mepese ye besi wo nkwa atia na yasem no ayi ti. Aha, nkofo na ahya ase de osofo no nwom mo pɛ ne de ba no. Wo de tena ho ne bɔ hwene na ye ho sɛ osofo de ono no sɛbe onyim frama mpo. Bai, tena ho. Na ye ho sɛ osofo ono no yas nyankopɔn ase da bɔ asase fo frama no ɔte so. Tena ho yi. Nkofo na ahya ase etuom de atugu mu no. Ye beba so. Koso afa onso so de fa bra. Mahunu sɛ kokɔbenfo ne tuom sofo de ba. Onso fa osofo nwom pepa fabra ebeka ho asem e de ama no akire yi we se kwasi flick osofo nwom pe de he fa ka ho fabra na fe akire ye meka ho asem medase. Thank you. Afi yen samra ha. If you want to lift up yourself, first lift up someone else or lift up someone else. If you want to lift yourself up, lift up someone else. Se upese upeja wo ho a eya no apeja wo bi aka ho. Empani wa asem bi o mka se usum brode a na wasum kwadu. Onim de enti o mka sa asem no. Eya akokoko bisa. Eya akọ ahu pe empanin komo. Onamfofo nyina small boys. Onamfofo nyina small girls. Nti ensem a eye obran komo no. Obran sem no wanhwe a wontibi. Nti omu a bopini mpanimfo ne bi som se anti adwa ade nti ne yese usum brode a sum kwadu. Na onchirem emfa emawo. Nti eya ye ne saa. Yene saa pepepe company fo ho e bisa won se pani ade nti na moka se usum brode a sum kwadu obekire mu akire wo se oboa obi e de kan wo ho a
daakye emu yɛ den a wobɛtumi atwa w'ani akɔhwɛ w'akyi na waka sɛ asɛmasi meboa no ɔbɛnten meboa no ɛno nti sɛ ɔkyena bi na sɛ mihia mmoa a metumi akɔ ne hɔ with me chest out. Why? Because maboa ne pɛn. Anɔpa yi menye pesami nkuminya ɛyɛ 2 cedi kura no a ɛne obi nkyɛ daakye asɛm nti mentwɛn sɛ mepɛ sɛ menya sika no ɛdan ma ansa no ma yɛ adɔyɛ ɛntwɛn ansa yɛnya ne kakra na menim sɛ yɛ daakye nti ɛnema nyinaa bɛkɔ so kama ɛde ama yɛn medi si no me masɛm a mebisa wo ne sɛ wotena ase na wobu nkɔmpɔn ɛkɔhwɛ w'akyi wabusuam kura a wotim efi a wowom adwuma a wowom wayɛ obi papa da wayɛ obi adɔyɛ da hwan ɛna wo wobɛtumi de wo nsa si wo bo aka sɛ ɛnam me so wei wanya adwuma ɛnam me so wei wakɔ sukuu ɛnam me so wei ne ho atɔ no ɛnam me so wei wawura ha ɛnam me so wei bibi papa bi aba ɛde ama no ebi nsi dadeɛ a ɛne na wo adwuma yɛ o sɛ untumi nka sɛ na me so ama kwan bi abia ma obi ɛnam me so ama obi kura yare yɛ ne ho atɔ no ɛnam me so ama obi anya asomdwie sɛ untumi nka bi dia my friend ɛyɛ ayɛ den batenka akyire wo ɛnɛ sɛ ubetimi ama sadeɛ no asi Kristo asomdwie nka wo ho na nadom ɛnɔso ɛmfa ɛma wo ɔnte nanim nkyerɛ wo nya woyɛ nyinaa mu ɛwɔ Yesu din mu amen oda chinti mepacho ene nsoso de de baayɛ ɛno no oda chinti yɛdase yɛbɛtoa so that time of the chase and then no money dey my oh see my heart but push it on and they grind for my gang rearrange the alphabets so I could put you next to letter I. Take my heart, baby, carry go. If you leave me, baby, I go die. Netunda sunni sisi kete. Okabro footy clean, I know you're risi. Nisi mujira smile, siri. Open it once, I'm in no chili. Hey, me baby, me brownie, yeah. Golden tree chocolate, yeah. Me chatoli, yeah. And every day, yeah. My own, that time of the chase and then no money day. My own, see my heart back push it up and they grind for my gang. My own, like the air and the feeling for everywhere I go. My own, see the money baby come chop on for me. Oh. And I've been saying, what's up in here? What's up in here? My lonely brother, chat to me, yeah. Chat to me, girl, yeah. Wait time make I carry you. Champagne and I was the Malibu. Yeah. And the dinner I eat it just for two. Me dog now would in Tibet, yeah. My own, that time of the chase and then no money day. My own, see my heart push it up and they grind for my gang. My own. The feeling for everywhere I go. My own. See the money, baby, come chop them for me. Oh. Okay, I don't see the Ubon Kratam was on the bet for so Eddie amount. Send a can catch on so no. National Cathedral Penufua, no more board no so no. Me no resign. Also for Duncan Williams, as he from Sanso and yeah, quick grass, yeah. So ɛna anaba ɛnso so asi fam so for penny ɔno so asi fam ɔmo so ɔmo resign ya na me de me trace me route me ko hunu wɔ Pentecost nti me nwanwa sɛ ɔsɔfo apostle professor opoku nyina ɛda so te board no so a o ka hwe kyerɛ no wontie Pentecost for mo me anya demonstration tia papa yi no won si fam bi yo, ya baba so. Mame nkrai na yakofa Democrat am boso no mfa ma yo wi a
ya ba bedi ho nkomo obi agusu jemu ade na papa nke ye jemu munya na mo pani ne so na no gina Pentecost asondam say cathedral ne de mo ye den ye besi yate munsi ne yenhwe adwenya po mboko mini anyame adom na so nyame adom so mo ye pa no ba de ase ye rade nyankopon kwaku hwan ekeka ne ma bom kunkrun ma so musaye bibia boko de ba chan e rade ase ade don person ko be hu anim won Danka Williams intini ma chess person ade ntia na o ye si cathedral tumi ko gina so de u preach o o di preach na dane cathedral wasem e na o ka se nyabotre oyo so fu pani nti no o kana sem nyabotre so fu pani na o person de ade wo wa o be jama ne de wo me nka se jama ne fa wo bad ya me kan se nyabotre address issue no na yintie ne o person wo kire and what is even break na president krasi atu ni ja entu ye osofo ebetimi atu ja but mesi nyabotre na address issue no entu so waye den yintie aso dem mu a na o preach na o ka cathedral onsem e chemfa so wo so na na odi muslimi for the example se me kura matie na video onsa brofo so de ote entu akeka brofo no osa ka brofo ba ku ma me mo recruit yi o mo we tu osi you never what you mon kind of bon krata ni mi won na fe yen she da mra so de ma bedi ho nkomo wo mu ni na ka ho bi this is we dwane akwan o dwane akwan fa mesi so ti asem o kan pa ne o no so wa resign na on say sumiya wo ma adwendwen yo enti munya abotre asem ba na ma abotre abam enti monkomra anopa no nso about community aduonunum 755 ene eye okuada ai akwa fra kuma studio ne da wato nanan mo nse do na samampa bia nso ya na ne saman ya adwuma etiase ache nipa onya opa na odi afa ho samampa bia nso owu mfie bebre kra otiase okura bia obo ho ban waso bofo no enu nti fiada sei samampa baako wato nanan mo nse do ya ama Porsche na wotwi no mbeyi no fiada munya akwanhia wo aboabo asia no mse ya no fiada sei mbe ntono sei bebia makobia okan ho sanse na oninya na daily graphic de obokrata na me de be hyasia no pei ye de ba besomo ye mekwaku anin kusibu adum me ne adwenpan ni kofi mensa adwene papa na papa endi onim kan encha kese nkoma salon odian kan kwa me abo ne papa no no din say you know anopedi so te kwa wojinchia baby otino atakreta twem go tumi chia no koso tikam nko oni bebo nanim on say na boje se na fenti attract ti oni ko bo nanim so pe so obi hu ngoro ba be board yanko daily graphic oso ayede oso obi nya den ehun ohun aboje safety time anko de billboard sa na eno ne sa no be nde wo twa ne mfuni no de billboard ade so be twa no de se aboabo ye nya bi okay so ebetumi ay face of aboabo okay no ana say the whole Brim Central obi anabodju se na fita ewo nipa no aboabo Mr Handsome o de Mr Cracker mo nti brands ne de dozen daily graphic de obokrata na me de hyasie mutise kube owura keti Hamon ena Ghana mampani na aduda ngwagufu ado wo mumfoni da sei ena China ni ba ku bi nso ka ho oyoba ena bibini ba ko nso onde oso pa so kama wo mu ni na mfoni apiem wa ha na asema daily graphic atwere ede ato wo mu nchane sei ekuo bi a wo mhyehyɛ ka no nso anya nkwada ka o ka nkasia ibi atwe ahwea no saa cars ni bi eno omo brand ne ye Sinotrack na yesi Zonda Sinotrack foi wama bagana na wamba Ghana no wamba hyehyɛ mfidie ndu ha entomu frase phase 1
nyame adom enu a phase 2 wɔn akɔdan na di ama yɛsie dodo a wɔn ɛhyehyɛ no ya pagam na enu na so na nado dan kwakufo ado de aso bɔ fam ama phase 3 wɔn fraaseɛ enti siesie saa sign no track forecast no yɛhyɛ bi ɛwɔ Ghana na nado etwa asom kama ɛwɔ all commission kama ɛwɔ ahanum sei akosomo dama ekobi ho no nso enam so ama yɛsiesie se omanfo diagro korela ombetete nyasem ketwa ene typhoid ezan se enso ni sade ede ohyew atwifa anwama so no he mucha na si won ma na abu no edua na abu no obi agya nurse mfikyira na atwekọ ade bia enso no orokoi na eurokọ sanso no edia enu abi na nkofo be kokọ nnom ne de ka ho na baako bi amete kra de ano odendodo se baabi amukra bia kra mu ni na enso no yiri ko nti efunu no bi hu nso ni na enso no hone ehono fry enji ano aden papa eno mo che se akoso modam na yakobi ho adin sense mo ni aba no si ye di agro korela ayemtuo yale ene typhoid yale ye be yi ni ti ewa kosombo ene ne mpatem no ya ebedwane afroman mu enwasem ena de obokrata ya to the daily graphic ede aba na yase government must fund NIA abato commission ene say e wasa ban ma National Identification Authority womo muska no munya dwuma no madwuma no ekonya etwetwe mu enti aban ne mani sika no nya dwuma etan say abato commission waka say Ghana card ene ye de beto aba anano ne ade be gina so dia register ayen krata na to aba ena NIA funds na Ghana card but omu ntumi nya ndudu mu ena EC ka kire aban say aban mani sika na ontumi nya de ne dudu mu na emboa yese Ghana anum si aye wei enipa 2.3 million Ghanaians ena ewo adwumu hawo 2.3 million ena wo adwumu hawo daily graphic Democrata na Ghanaian Times Democrata no mu ensam enie wose eno eye most authoritative newspaper na wode eye panyini awono ana ehwe abato dwumade ne ntotoye eso abedweku a yapa wom no wone twia won ma no nti electoral commission won mo boss ma me Jane Mensa ana twetwe won mo etwetwe ye no a mudi wie wo ane me bosom ne da na etosom yensa ni mu no wo tia se omutimi bo mode a ane enkrofo mi enyo omudin ede koka edin dada ne ye wo no enwo no omdodo eye 996 omo a sisi omo enya omudin ede omakoka dada ne wo ho no enko anti din twetwe no mtwetwe no se no aboa ama ahwe omo kura na nkomani so ade hunu ana se na nke nipa dodo mpese omo twe omudin ewo mudwumadie ni mu ono abroso kura abroso na kwamo hwe ni mu se nipa be 700,000 din na kwombetre na so ni bia o matwera akoduru no na chese akonya nim pa na o ma ya adwuma sombo entikata fa to so du ba ko na asem ni people ni nkyiremu ahodo ene nkontabu ekoso ni nyina no watintim enso ede agu eno achi no wo na kata fa to so miensa wo kyerɛ mu se so kai Captain Maswed Mahama wakai no denchira obuase wamu ko ni mpabro osirani a wono tumirika tentini mpom na nkrofo bi ehu ni sa da omususu sese bi onipa boni ni anaso ye kromfo atu amto hye ne so di ni mpabro sinabo menka manfo yaw nanso ya se de be ya wani beba ho so tina me kai wo no siado besinde na asem no eye kwana bra wo kyena ya tu ahyeda saa tinkrofo no wo tia se makoma enso ade se eye kwadubo ayede ato wo mo eso no empanfo guso a wo mo enso ehye esi wonkonyo omudi wano baba e se de be ya sankrofo yi wono mo a omudi bodfo sem na nkasankasa ne betimi ehunu wo mo na so twa sefata wo se de ma wo mo no ye de ama wo mo tikata fato so miensa ade se asem people egu ho asem we si ye enye na aba me kai sabre na me wo na me wo wasa ho live ho baby na me ti sa asem we me kai baby na me wo
Sa me na me wo wasa. Me share video na. Was it 2019? Blocks. Blocks bo no. Ai. Are who? Say no okọ jogging. No okọ jogging eja. E no she soja for atare. 20 nimpum. Oh me. No. Sa. Say na wo se one mo form na say bi say na one dress say full soldier. But no so monta de ni bi. Yes. And na okuta akutrement. Yeah. Oh no ko betimi defend ne ho. Nanso ya se mo anti aja na asam no besi ne yenya hu no pharmacy bire se de se betie ti eguso ekoso captain pu ne ye ni sei na mo asam na mo sergeant wo se bra bo ebrim kakra na gusi be se captain major mahama mpo soja mu no se captain nso nye position ketua o dabi na beto sergeant ana ko yi constable so na jono crowd o wiwie no mo de man no au areho na so ye wo ma Jesus so dodo na ye so manya adwum hawo o manya adwum ya de a chese no so enya asem ketwa ti katafa to so dumiensa asa asem mu so kiremu wo ho si nyo mo asabi kafrachi wo mo ne nam bola so nko ana se omo enyo mo nko a o ebu abesi ana kasakasa so address kama no man ko yi anti enemu nsam no Ghanaian Times da bokata ne nsam awdo de nam no The Chronicle da bokata mu nsam enam de to aso ewiase ayewei yegidie pa ne se nyankopon ene nipa wo se abribia obi ahwe ne kane sempo onkotena so de ma no pa wi anwumre obekọ kwasiada okọ kwasiada na anwumre na wokọ ade chidwada na wokọ ebrada osiwo ukoda osiwo aja ya wadape efiada na osiwo memeda na osiwo kosi kwasiada biem wanya sampo ne se o bobre ne so pese ko yehu nuama ni so a wo se wo fa nyankopon so okra de jinsa wo fa ne se wo kra ene waje nkwa na odi ni obi bia na uyi nyankopon to nchen a ade nipa pepa aye sika ene diwo inti ya shisha God 1 money 2 na fi didi soba ne didi soba asena bedu awo ne dan ne nase forecast ne nase phone na guase na sika nso eno ne die bibia ewo wiase uyi nyankopon to eno ne die bibia so man be ya ejina sika ene efia adwen a ebe ya adwuma se busuan be ye se adwumaku bi be ya ejina sika ene efia adwen a ebe ya adwuma baby bia sika na eno na oman Ghana ye sika sem asem atape ya mampani kura aka se sika sem no atape enkoye na eno na o se iko na enkoye nso nyeso mo di ntuma kokatom so ada ehun nkromo nana do ho nkromo na nya sem keto o ento se nyeso makoda na mo ho nkromo da bida wo mu ye adwuma bia se sika sem na anwe ne se no wo mesan amana so de gina waka na o se nwe ne se no so enye omo na ama na gini omayi na mum yarewa wodro bi ne ntoko bi be boom ye de rade mpo ase se Israel dey am hayen na eno na Ghana mampani nanado emfoni and the Chronicle di aba ena owura KT Hammond adanse asokwamra hyebidwani ese nanado ka bibi a kire no ena chana ni bi zo tene nchen ena so oyi bibi oni trimu eda no musei na asema na omampani nanado ka kire ne se ko unim se ye sikasem no ne ho tono ba unse no ho tono ba no se sa eda na kire ena nanado kire se ye GDP gross domestic product no se apeja ohom chichemu miensa achiripo mienu 3.2% afiwe nkwa na yechemu tu a 6 month no die apeja beka ehun eno no ena afi service and agriculture so woma record 6.3%. Okay, service near 6.3%. And agriculture so ma record 6.2%. And the Ghana man penny nanado acheche nyoma eche sampa isika sem no ne ho tono. Ti no o catch owura KT Hammond ya Chronicle bia samfoni no ediaba anopai. Akosomo dama yakobien ho a eden sensem bebre aba ya sesi okọ akosombo ne mpotembu a woma ewo mochiri woma obodewro se abusuafo bia mayinifunu
na sese se de ade ne keka koyi de san se amalight omunya bi la eyi fridge nso mu yusu a nipa wo mi eye light ya no mu yusu enti obi ameyi anya sa eba kofasem kese aba eno zensem ya ne ntwahwe bebre ena Assemblies of God asafo ka che aban say on declare state of emergency dieso akosumo no on declare state of emergency Assemblies of God asafo ena aka che Ghana ban the Chronicle anopay made the booklet what they said the Daily Dispatch ena ede eba na Dispatch ene ocha ne bana caption na what the Ghana man penyin na nado dan kwa kufado akra mfonyi ne ede aba ena waka ne nsa si ani sa ni suit no waje ena na hwehwe ni wa no ya kan say gwago no tumi say we round one no na hye no ene aban aba sa enei akofo hawo ade abra ade hye binum no ekọ yesibu onum a awohoro kwan na ekọ ebusu onso a ache kwan ni mu ene hawo bebre enti o chese kabotia eno tum Ghana series no 5 million ade ba behwe na ye de ayensiese wo saa kwan ni nyina so na sanso atimi abo adwuma na abo ameno atimi enso akọ eye enkan Daily Dispatch na ebo sa amanie we say tro say awodo yi binom no wo say bi wo no so a enwusie firi mu ba ani ade hawa ede ebre oman no eba no apomden enso emu a ni nyina no sem no ka say Dispatch watintim ni nyina de agunda oboka taimu a wode won ensenkaye enso ede aba wa hanomo abegwa ko mu na hwa abatu adwumade ntotoya eso electoral commission edi tudwa kire mu sai sa guarantee no omo kire se wose yi firi ho aya ade a enni mfaso bi abiem aso ni mfaso no oma ko si enni firi ho se akwa twetwe din na okwa anase obi amana bedi adanse de ama se ampa ni pasumasi wadi fix ya du nwotwe o minimum no ya wonu ha ne ma me ni papa nie sa adanse die ni no wose yenyi firi ho na emwa na no so na Ghana fo binim se da eno ane yepe enti eno mu nsam da boka ta dia baka ta feto so bienu ensem nchechire mu nyina no wode aguo na nie tu eye IGP ade so na sa eye enene pie ye no nkrofo na omudi wom emu ba eye POP Alex Mensa retired isi akona hu megiem to oni police adwuma no mbiem anu oboda pari abaso pa oboda pari abaso esanse eja sa akukwa mu kita odie ni na epie montene eso no anamo tufa ho no aboa masisi oso no waye nhira se tam aboa masisi ani din atre isi afo ba bia ogboti opi Alex Mensa nim no o se amankrofo ahunu pa to do de sa epo na ko so no abeye nhira e de ama no enti sam no gazede oboka te do no nsa to nsa yem a wo chia eye Dr. Kufu Dampare police sadom enso e wa hanomo we eye the Daily Dispatch nsema wodo a anopei ordinam the find that the oboka ta na mde mu nsem to asoma wo ebu on ma yetihu dada ntimi nzankom timi huri engom animai de mede eba eye akwanhia wodro eni nipa wodro a akun wo Ghana afiwe nko a amane aba betodwa wo the find that the oboka ta mu se fiti January bosumi abesi September bosumi etwamu yi na se bosumi makomaku edu eno no na wo mo chese bosumi makomaku dunum no kasa enya kwanhia ewo kwan so se ode akopem oni we yedi nhyiamu wankaka from here fumu tuare day crash ode akopem dua ode akoye sei akwanhia ayisi wo kwan so no ekum nipa makomako apem baako ansia adiosia wotwe 1668 ka akwanhia nkwa wa akwanso nkwa akwanso mfitire nka ho akwanso nkwa no January to September enipa 1668 ena afa ka akwanhia mu awuo rewo sem papa the find that the bokrata no ena de asemu bai na hu a ehu
na ya yenti wa ne bana caption ode wa twa ne kese ena abakrata fa to so mienu ena odi nsem wi ebai me ko atoye mantemu western region na western region hono ye miamia odo bia ye se awrade yi ba si brafo wo mo papa na omujo nso tum sampa nyame nsa no ade ni nyame atono bo anwene no onso wo nso no so look sexy said be attractive to say magnet na mo atumi approach no na odina akoye de obeye enti no odina ko akoye de obeye say buon ma no ko ye business enti atoya mantam ba si braford nyame yasigda o Ghana ye kan mo mugina mo na so no mo akono pa untumi nkan yo mo mfrim na obekopa na oba sha tade e de tomato to so oh my god na yesi atoy mantam sade ba si braduma na koso ntino enzo galamsefo ho galamsefo nso mo sai ma kura galamsefo bia na kura mo ye galamsefo bia no emana nu mabai so nimza manu mabai yes nti ko na niska obe power ni so nti kura galamsefo bia o ma sai ma na wo no wo manu mabai ebi o ma sai bi no okay o ma sai bi no enya o munna ampa o ma sai bi no nemum dodo na asai e wo sikasem na find us say atoy mantemu besi brafo ya chinipa aduasa baako na ebi nso wo ma wiewia nkwada wiewia nipa ti saa nipa mienu ana adwumako mienu we ya timu maako aduasa baako wo mo ye den me patcho pe the find the crata bi crata fa to so 9 page 4 na kokan na obi hu asem kro abato komisa na asem o kan odi adanse say some ma anye voters registration na nkenye no eno asem asaba se nipa bebre ena abel register beka voters register no wo ma be register mu din abam nti registration no koye papa the finder democrata the Ghanaian publisher ensumu ensem enie ose eye integrity and professionalism na wotrem se what the control and bachonya de wo ya hai nyo no we is ya controller ono no gbona adwuma wotrem se Ghana yan balance sheet no wasi isi ade bibia de dem mu da ho krojen fenchem atese eboa pantikata fe to so mienu okwa ensem na ode to dwane mu nchechire mu ni nyina no de enti amane ka sei no obetimi enso akenkan no ate ase ewo ho ne mo na east one mum na se dwane eno no so esre se wa MPP mpanyufo na chew titiri ne abedwaku mo ba be hwe abato abekoso November 4th no so mo nhwe na bibia nkoso boko se de be ya mo wi a ekofo ha obia ensa mre amanyoku no nkabom betimi akoso na agina brane nti ono nso ade sede a wode atom panyifo enso animo eno no wachirem die nti a Duncan Williams ne eye Eastwood anaba wonom so semno kasei omo chirem se National Cathedral Board no omayi omo afrim de nti am omayi omo afrim na asofo pom mienu yi semno kasei the publisher aba be chirichirim anya sem ketwa nti unya eno so na watimi akenka tumu enchene obi o chire se Ghana manpen na nado dan kwa akufu ada akra dia todwa se ye hye na yenya esen yene agasa ye esen bi wo Ghana ha na atimi akona nimu no o chese no beboa ma Ghana economy no so atimi agina brane na yinyini anyini from ti track assembly no de wo se ba Ghana ha no no eye pa the Ghanaian publisher sema wodo odinam eno no the metro lens the boka tamunsem enam de to so na me sha se afiko be pone so e dia ba na masane down na ko eye nipa wansa na mekoka onye ko na eye owura bran e champon e honom na ofi na e honom nso e na odi mra hyebedwani e wo abetifi abetifi abeton pesos mu wo mra hyebedwani ono nso no man Ghana ni na oye osofo hwe enuane ani kwa yonsem so agric and food minister na osi planting for food and job ne fa to so mienu no osre financial institutions se wo mumua
na planting for food and job entuhia enkoso na nya kono the metro lens the bokrata krata feto sum ena oru abranya champon agric minister or this had said we tudwa Duncan Williams men kan asem no mpo ayi kan asem no asem men kan asem no kan asem so ayo ka bi pa na traba ne omi amano nam de ko obi anso ntumi mfo so men kan obi anso the metro lens the bokrata oru atrap Duncan Williams me ko Doma East MP Doma East MP oye NPP mra shebedwani na o say November busumia de animi 4th abono mokoto no primacy no o say nkabo ma nya adwuma pa wo mo koto wo mo to na so mo to wi a ensema be free ma ba nyansam keto a enti papa ya transidin aye ne calculation say enti wa tre petition o de adesrede akoma NPP leadership no say wo make sure say unity ebe ya adwuma ansa na primacy no edu yo na osi abo akokote ade be na ona mananto kabode ne to kabode dabo nkwan ye de ne tini nasrade wom onya brocha nko beko menke fufuo si ni kwan go kokoko na wa me ya mi wo enjo se oken omafo be fa na gro be wi no moto dabo nkwan nyom enti kratafa to so mienu ena Doma East MP edi asemwe ebai sports minister munya Ghana football ni ye munya enwe yakodi 4-0 adan enkofo go tum se na won ma relax kra no 4-0 ana e bona ho ma chindia bo wa ho ma chin Chris wuti me won me na de achi o won na de nsan se de won mo de na de achi so mu biti I think say 4 hours ye lead o mo 4 hours nti ya han ma de achi no sa wo mo amada nti na o mo honum ne de na de achi na de achi ena na anum se na okay nti na se o mo no be ye bia be 7-8 mo no mo but na de ye hu nkromo okay enyankopon so hu ampa mama na o machi ye bon pa se Chris team make us park ne familiar with them 4-0 enu kwa first half ngwano second half no mka so mbe bi man ko mbe yes mo ko pa o ma chew yes sa a chew pe be gusi anko ti sports minister osi Kofodia youth resource center Kofodia youth resource center any project makumaku enum bi are you ready a umbe commission amka aye ne we dey odin foni abo atuma miami krom atuma mponua ebi wo ho de asiama yeye we ready aye we wie de ayin we de ayin okay we dey say are you ready they are ready now come are ready nya da bi o mkasa are ready man ni the metro lens and penny sem bi o de bae eno no without fear daily analyst ntwene no de aba o se twene no da ho a ya mo nchen e bo ani etu ano obani nsema yi ba ye eniye na ukopia mu ewo besu so mra shebedwani eye Zifa Gomashi chama se no no Zifa Gomashi okay Zifa Gomashi you see nadmo atorencha mboafo kuo no say omudin no uhunu zeta ye moso eyira z ne yira entiti se okujato onka z no okujato oka se oka z na ne ya se ya oka no okujato no but we be yi z no ana se z no afri ho na aye g okujato g ti ebe g fantifon de ya ziba o say instead of zino ebe g okay je jifa okay jeto okay na mo try na jiyan ada wa use your phonology with school ai oh dem phonology why broni no ba no ba mo de tata dabi o de yi broni ni de kura si nchen o de buy ankasa yin na so we twi friend say Ghana din local name Ghana din so what I say bi ho no dabi Ghana din
nti awo se usua wo de yi mrofo no de krasi nchen okay difference into when Matthias here difference wo omo ne Infantefo diem saa Infantefo dazi omo de zineba Infantefo no wonzen ebezi zino ba we mu de zine dane ye ji and adwen kan munye ne jin pe ne jin wo wuza ade ne ye jin oh there be nya ne sa there's a winning okay yate akwai say French nso so no your word ni bi wo ho no mo a uhunu but I was so ma English crab be knife on say obi identity ka won say hwe knife say spelling no KNIFE obi hunu ya o person ka ke ni kan o kan kinife oga kinife na ga kinife say how do I trade wo kinife ya se ben kra ni bibira enti ono de ye jifa gomashi enye ne aye sankema abure ye twi ka se din hena ana jifa na nga ne kan nine feed kinife no kinife na so aka se kan no go we ya kan no anaba eno ne yan kan say anaba Eastwood anaba I stop no but you say buy yen so ran me the brof kaka kan na Eastwood anaba okay head you ebe fa etian kwa ndi wo se natboku no wo ho kwa edini da ho nanso adwuma pa wo se o moye no enya no mo eye no ena enso kire mu se sagleme healthy unity no enkrofo be omo ye ko se nko na kotutu bi no ma bi munya ba bi nane ade no akiyam fama won mo na akomo nko tena ho na afro yantoto nyoma na akire no agya siasa so be pe ba bi fro de amom ya pa ma wo musa sisi adana eguo na epro obi antim nti se Ghana so sika na enyunu ko no nti we de atin se ya sempa ti ono so de ode atodwa eno no wonu tu ya eso wie mu pa de hunufo no Ghana Meteorological Agency fo kire mu se the year authority fo omo kire mu se omo keka nsem bi a enya no kore nti omo hwe omo ensem omo ka fa nsuire na akoso wo eye fra mantam ni apuya mantam fa baabi nka puri mantam kwa so fa baabi so omo so watere wo mo omo se nsem no mo ko omo kan se de esi ye no pepepe mfa nkyere na entimi emwa eho ensem eno no Electoral Commission agba kokoye o omo kira se wonu mo ya asoden na yese wo obe te amanipa ebia edu na wodi a wo se wa asoden o te manipa pro sa no wo mba ye nhwemu yesa so mu a ye be mo aso aye hyepa ti we ye limited voter registration exercise na ko so no wasem ena omo eken enimu ensem eno no de ensem awodo de nam eno no penultimate paper last but one Republic Press the rubo krata na eno no wura bran champo asem na say unity afi so owura lanchamatin enso ekobi ho akosumo dam edin sem bebre aba no yesi when you be will expose you obi mam za sentence no Dr. Bawumia Daruma so na kan za sem when your fundamentals are weak the exchange rate will expose you akosumo dam expose you pap expose you egu animase senso ayema radi nyankopon ode enti enso yakobi ho adin sensem bebra ba exposing penfo bebri a asie nim yadwuma no eno wura lanchamatese enya aba na aba na abensu ne hwene yenka wasem enti wura lanchamaten esrese yenina yemwa womom ho aka adwam no yemwa wom titru wom e wo Volta region yemwa wom papa na akosumo dama yakobi hu enam so ama Republic President Bokrata no ayenkikabomu di aba na nkabomu oyade ba na o kire se
afimu yi nyinaa no sakosumo dam ya ya bi hu ya atutu nkrofo bi kan wa etu nipa maako empem aduasa 30,000 nipa be 30,000 ena se ya bie dam atutu wom no nipa 30,000 ena wom ho aka adwam Republic Press Davrubo Krata na Daily Post emu ensam namde elbei ensam yenu bi na mefa ede afri mo na esro watwedi abase na sebedwari bi se no kase mu no ya school for ensu gusu a won mo edi nkomo enti isi awadane wo kirekire ni a chese wo kire se system na sebedwafo omo nkwa asetena omo ba homegiem enti ono nso so obetena fie kwa ne de ani obekọ na wakọsrasra school so ahodo woni mpesua so to okọ na ono age eye tredua ni bi na o kire omadoye na chese de oboka tetwa mfonyini enso ede aba kama gomua west na sebedwani no eti ho ensem de oboka tai ede aba na gomashi so wasadin fonyi di aba ani ewe no de woto ayampia na de ama na dan kwa akufuado wose na do dan kwa akufuado akora si utrase na wa kasa dwindwi wo utrim o si wadi magu ase wose ma poda ni magu ase wo ba mantam wo de nsa du sabi ne nan du ana de ba ye wa fa hwe amra wo mo wo ba ye se ba eti ma me na dwa pa tu hwe mfonyi na na dan kwa akufuado mfonyi di atu ngozi wa mfonyi no na na du mfonyi no I say yeah. On person did man penny kwa. Hey, can another picture so show we are no more picture bia. I check for my face. Mama Facebook I my hand another picture no. There be on say picture there. Picture. You mouth do. Any picture. Eh on one. By pose we nyefe. Enye fe say yasu na ga na ye wa so tu ko se pose we fe aroba sports volume aroba busi afo oloso dia odi ba ye the picture onya ye no odi ba ye onti asia o chiro obi ba na do the picture ye kama dia tu ye dey see okay me da see bebre ko bi ke yisa krata ni free so ansa na kofa asem aba you free so me da see asofo mpanyimfo mienu wo mo cheso wo mo asi form wo mo krata wo mo de bae ni nie na ye be kinkan minimum mienu ni obepese obekire mu akotwi mu abi be gudu be kotwi there be oh yeah adwen be ye oh yeah na me adwen na tebrofo ya so na okay o news na o ga no o twi send my review na so be review kwaku ye may you say ye enti yenko enie we know from the desk of His Eminence Archbishop Nicholas Duncan Williams enti ochro ya no woni ni nwia and watchro on his behalf anaba eni nua and say omunmienu nyina ya asofo de so be enuafo ndi omu ye nuanu adwuma no mu sa okay but anaba na ye senior Archbishop ye senior most nti nkofo so sheda kokofa omunmienu picture pepe no me dia ba efe yie krata ne ba bonten enra October da bi o enye enra ne ba ye o krata no ankasa wotro no October 12 enra ne ba bonten krata ne mu nsem enie His Excellency Nanado Dankwa Ekufuado Jubilee House Accra, Ghana and we address in come enie Your Excellency, we extend our profound salutations to you in the name of Jesus Christ. As much as we have met many times over the past 2 years on the issues of national significance, you may recall our request for an appointment with you. There be over fun one and I mean can you? Emon tot. And I mean sign and reverse it. Your Excellency,
We extend our we extend our profound salutations to you in the name of Jesus Christ. Sir, as much as we have met many times over the past 2 years on issues of national significance, you may recall our request for an appointment with you. Cow say my dibrebi my dibrebi na cow bonkaye I don't know. Our request for an appointment with you to specially and I said to specifically discuss the National Cathedral of Ghana. Nanka ye din komo poti afa National Cathedral yesi Ghana no. A vision of yours that we share and cherish. Wani suadi hunu a yenu na edwendwo na yeni so. We truly understand that the demands of the nation and indeed the world that have been placed upon your shoulders may have prevented the realization of this meeting. Yejidi say wani suadi hunu ne wakoma so ade a wiase ni na ne Ghana ni na eni tua no yes e be bon pan na watemato okokoso no sanfa obi nyabotre okay kan ye mabom adwen brambi I'm a strategist man. Yes, adwen bram wanya bo ni obodi man. It didn't film so dear film so. What is say other day? What is say other day? What is say other day? So to me like more guys be guys we free. Them. Say me make yeah changes. Strategies barrier that's it. Me as I'm creating a confirm free hormone family. A vision of yours that we share and cherish. We truly understand that the demands of the nation and indeed the world that have been placed upon your shoulders may have prevented the realization of this meeting. Yantias yemuono no kwasem yenim se omayi ani suade hunu a chese yehwe animu se yensa betimi aka firi won nchen enya yenko a nya oman Ghana nko a na so oman no nko a wiasa fa na nyina ehwe animu yenim se no eyade so bi a eda wo so a oguso ehwe so betu anamon eno na nam so nti a yenhia mudi a yeye sike no besia no amaso. Further to the National Cathedral in January 2023 as trustees of the Board of Trustees, we submitted a draft resolution to the said board resolving that current activities advancing the construction of Ghana's National Cathedral be deferred until the findings of an audit. Further to the National Cathedral in January 2023 as trustees of the board, we submitted a draft resolution to the said board resolving that current activities advancing the construction of Ghana's National Cathedral be deferred until the findings of an audit. National Cathedral no afi mpino ene aduonu miensa wo bepon bosumi no emuo ye abedwaku a ya paaye se yenhwe dwumadie no ma no enko enkan no yetintim enkata ade bedan wo anasa enkata no yepese ya kire se dwumadie a ekoso ene enhyehyeye a efa National Cathedral na yesie no enwo no yepese ye de esensan kakra na se yetwese kakra na ye twen na esamu bi ekodwumadie a yedie no emu. This deferment included a cessation of activities of the Board of Trustees. Specifically, our resolution stayed in the spirit of cause of transparency and accountability to the Ghanaian people. Na yankrata ni mu ono de na yesu ani mu
ene se ye dwumadi a mode asa badwakuo se yenhwe dwumadi no eso no ye behwe na entiase ne pepepe yo atimi enso aye adwuma na ye mbotaye kese ene ye honhom ayewo dwumadi no mu ni se ye bedi dwumadi no na emu ada wo finchim ni ebu nkonta emu da ho de akere Ghana for. The current board of trustees of the National Cathedral shall appoint an independent accounting firm to audit all public funds contributed to the National Cathedral. Na wana yirami ewempo. Okay. Also, the current board of trustees of the National Cathedral shall appoint an independent accounting firm to audit all public funds contributed to the National Cathedral. Was abegwaku empempenyi ewo honom a ehwe National Cathedral dwumadie no eso no omu yi ankran adwumakuo bi a wonom ebehwe na womo aye samufuo ede ama sika aman no sika yede ebo National Cathedral dwumadie no ho ebra. This appointment of an auditor shall take place before the deferment of the actives of the board of trustees. Na ewosisa osamufuo ayehwe nanimu kwan no yeyi no ansa na dwumadie biara ewose abegwaku ayapa wo mo hwe National Cathedral dwumadie no eso no o metimi atform adwuma no eso. Despite our prayers, best hopes and wishes, unfortunately, a needed audit to help restore public confidence and trust in this consequential project has not been enacted to the best of our knowledge. Na wayempaibo eni yanidaso eni arisemu a yewo esanke yebehia osamufuo amano aboa na yetimi asone eye yedwumadi a yedie no ensumu na yeye mu hwehwemu ne hu no kora bi ewom se de beya beboa ma Ghanafo arisemu omo ewo abegwakuo no emu no etimi anyina kwananimu no sa eye osamufuo ne ahwe animu a no yenim die ne yesusu yemu no yehunu se sa hihye wei enkoso. Since January 2023, we awaited news to no avail regarding the finding of the audit. We therefore regret that as a matter of conscience and faith, we hereby submit to you our resignation from the Board of Trustees of the National Cathedral. Na efri opepombo some no awo afimpino ne aduonu miansa no emuo yatena se atwan se yade sede a yade to mpanfo animu no se yehia osamufuo na waboa ya mease adwumadie ensu emu no yatwan enya de se san tutuye no atimi enso abamu enam so ama yenya enuhu pa afe gidia nanke yawo ewa adwuma na mu aye edie no eyade se esisi so emfa ma yeye ne sayo so enti no yatintim enkratai ede eba bedan mpanifo akere mo se abedwaku amapa wo mo se National Cathedral adwumadie no wa mo nhwe ema no enko nanimu no yayi ho afrim. We honorably assure you, as we assured the Board of Trustees in January 2023 with the submission of our resolution, that our action in no way impugns the vision or intent of the National Cathedral, but rather ensures that it advanced and built on a foundation of integrity, efficiency, and quality while garnering and maintaining public trust and support. We truly owe this to God and to country. Wo enidie enso emu no yebema mu nyina mo arisemu sadia yema abedwaku ayapa mo so mo nhwe National Cathedral adwumadie ntotoya so arisemu ewo pepon bosome no ewo afimpinu ne aduonu miensa emu no ewo botaya ya nyina ye disi yani eso no ye ka kire mo se sa na mo a ye tuei enya na mo a ye wo trimupo bia eta kire se National Cathedral no sabio ebia entwensense anase ma no enkoso na mom we no ebe kire se ampa ye pese anidie anase no kwabidie ekoso ewo dwumadie no enso so emu na afi ye nyina no yedi hu adanse na eboa ema ye nyina ma mu ni nyina nya gidie
ewo biara ankwankwa biara ode ne ho be se dwumadie no enso so emu yenim se ye wei ade ahye awurade nyankopɔn animonyam ene tiasman Ghana nyina. We remain confident that one day your vision of a national cathedral of Ghana that provides a sacred space and infrastructure for formal religious and other activities in the nation, such as state funerals, presidential inaugural services, and global gatherings that advance faith, peace, reconciliation, stability, and a better world, while supporting tourism as a promising pillar of Ghana's economy, will be realized in the lifetime. Yawa arisemu kasiye ese wadako dakubi wani swadi hunu se ubeshe abuamu omani nyina enya eye somdan kasiye eno eye national cathedral no ebe eno bom betimi abua ama enei kristofo esum no omutumadie betimi akona nim na afenso aboa ama endwumadie ahododo bi te se ayiyo mampanyire bia ne nhyiamudie adwumadie bi ene omamu no aman anase wiase afa na nyina so nhyiamudie ahodo a eyo mo pese omo no oman konko Ghana edie ne nyina betumi akoso ewo saa bia ye won wogidie mu eno so betumi aboa ama asumdue enkabom kroye ene afenso no aboa ma oman Ghana ne aman ahodo enso etimi atumpon eno kura betimi so anam so ama ene eye ensrahwe dwumadie no so etimi enso akonanim ye nyina di ho adanse se ensrahwe dwumadie enso so eyade ba ko a eboa ma Ghana yesikasam enso timi enyini ye pa yenim se sa we nyina beba mu ebre a ewo yanim. We believe that you will always stand as the visionary and the architect of this vision, and trust that a dream deferred is not a dream denied. Ye gidi ye ese ubekoswa ejina brane na wani suade hunu na obotaye a wowo ewo sa adwumadie ene daye so a woso ye mu no dako edede ya ebebam na enya de se ubejemu de biara nso eda. Okay, enti ye di si kwaku final one we me pesa wona wo chirem final one we are final one brofunu so mu omre enko bebia o da bi oh brofunu mu omre kama we dwane. Okay, so Your Excellency, please accept the assurances of our prayers and best wishes to you and the Board of Trustees of Ghana's National Cathedral for strength and success. We thank you for the opportunity to serve our nation. Ma banyini wadaruma edidi eni obuo kwanso yesra wo se wo edi gidie ebeso yen anamon wa yepese yetuo ne yiye ho edifra badwaku a wonmo ehye aboama national cathedral dwumadie no atimi akoso no na afenso yebemo anidaso kase se yede yen paibo ene yen ahoden enso ede beboa na sade beye a national cathedral no ene abadwaku a wapa wo mu ni nyina no betimi anya ahode sonko aye adwuma aboa masa abotaye wei atimi abam ma banyini yada wase ene akonya ade ma yen ema ye besom omai konkono Ghana. Amen. Okay, enti na te se we ene krata empanimfo no tworoye ede akoma Ghana mampanyini na nado danko akufuado so omo dana se se onya omumu gidie twi omo ba se eni so ade hunu opese osi asondan kese na eyenka adum kese de si wode ma onyankopon na ne Ghana fo nka nya asore nko ankra ne de beye se ye yi omampanyini bi na ye nyina ebegina tumu ebetimi de na akọ ewumu akra Kristofu ebetimi akọbọbọ mpa ya ewumu an ye nyina omamu no kra na anu a declare national prayers yi nke ye nyina akra betimi akuhia ho akọbọ mpa ya koye fasting enye no nko awo ebesa aboa ama wo mo ekonsrahwe bebre no abeba ebesa peja Ghana economy enti ye ni so ade hunu papa na so wo mu gem fite eno ena Archbishop ene yera Eastwood anaba e kire se cathedral trustee nu gem fite wo musuro mu gem fite
And it almost ya so for penny. Yeah, akukwa mom prensa. Akukwa mom prensa. We da go munyo bia ma you. Akukwa mom prensa. We ko blessing kwa. Ko blessing kwa. Na na do. Ana wo ye campaign man cathedral isi as my. Adabio, kusi baby ade fa ne de. Wo ko mo nsam na mo kana. Listen. Beti ma ka so mo ko ma di nokure. O ma di nokure no we de hefa. Hwe. Enya west. Adwen. Meti kusi. Baby a wo free ba na meti ase. Papa no papa ni nsem a o kan so de wahu. Mati. Wa hwe. Onanso da po da so ba. Nyame ya adom a kobike hwehwe to ho kyene bebo wo ha. Archbishop nsem a wo kan ye. Na wo de betoto na de yi a wo kan yi ho a. I was here ko hwe oba pa Gladys ne nwom no. Gobla. Na mi Chesa na wahu se enim guase e ba. Nti wo pentem ayi hu afiri mu. Na ente mo na ado so. Nana omu nsi abra be fami. Board of trustee no be fami. Na vouching. Nana be fami. Asonda ne de omu ye den. Archbishop ne omu asisi fo mu nyina omu ye den. Asonda ne ye besi. Ngasi mu nsi. So free mu agasi mu nyasi. Na wo preach say ye support na ye support ade na wo di agya ho. Asi o se mo di wo bi bam. No no be boa me. Obi ni ahwan. Adwuma ni mu na ho. Emu na adwuma no mu ye mu na ho a wonya den. Afedu wo hunu say adwuma ni mu na ho. Se first no dey no. Na do kan so obesi cathedral how many years ni afi bia ye budget ya ye mfa budget ma won. Afi we omo yes omo ma omo 80 million e na obayi committee no ye omo adwene se da bi. Iwe nko ade ye te ase enye ye. Eye subonka ne yatu ni ho. Na me onipa bi ene won ma na asem ye me ya te se ayi apostle opoku nyina. Ana na ma ho kwa me ye de wo ye dirty work. Enwonyam a ekura wo. We grassroots member. Our strategy is wrong. Yeah, grassroots member. Some dey include nyuma no. Include nyuma no na ye. Na o ma amanyofo yi na egu animu asesei. Ene ne nkrofo ja boss. Ja manfo bebise na so te ho ye den. O te ho ye den. Bi e ko. Pentecost fo mo nsore. Mo nka nkyere apostle no. Si ogu manimu ase. Onsi fam. Obi ada bi asale. Obi asale. Ogu manimu ase. Munya na mo mo so. Asemo. Adi ase. Akra yempe. Oso bo de chenche be pija pija. Na dachi NDC ba bam. Ayeka. Na cathedral issue yi. Omo nso betena ho no mo ye nhwe han. Na omo ama nipa bi ama me yi nsem ano a. Oh my Ghana. Ebe ya were ho sem. Na me de eme ya. Papa nya se obedi Nyankopon hwammo. Papa ben. Nana. Obedi Nyankopon hwammo. Se den. Na di si aka na afe ne kakra bi. Ana adi so amanfo odwani. Nti ugiri ese obetimi awie. Se dan de disika na esi. Enye ni pe edwane. Edru ba bi ani pa ne ka ho. Debi edan ba kwada de grade be ya vanya. Edan ye disika na esi. Enti enye ni pe edwane. Se ni pa no su dwane ya Pentecost de ono Pentecost papa yi. Still standing. Don't na nyina gina no so. House of folk for mra ne. O say never say die until the bones are rotting. Enti ba we na mase. Na yem fancy ha. Edin papa Edin Madam say ye toa so e wo fie ha abusua da ubon krata mbo so na atwagu sisi ya no ne ebe ne say ye beda ne ho aba ye ba na afi ye de nkomo ne aka nyina de atoa so e de amawo me pa cho twen me wadawroma me ba nkomo ne doso yibedi na adie we hemfa aha okay Solo hey now by school be no nya wait wa bo missy BC your coach computer placement when you be send your one final coach school papa saka wo bo modern the nickel living bread school compressed aka ba no anko be 6 ones na me nim ene ma me mo ntire mo ya ena e ba ne BC 2022 ye di kan ewo Prim Central hanyina e ba ne UC Mass so the whole Ghana ye ene hurudi kan aban pra boy abaso ye teachers for the good from crèche up to JHS ye
compressed. And I was out there, Bano Eba. Yakwada Bako Crack or Presec. Wonya 8 ones. I'm a Oda MP. Aqua Copona Basu Ewosukubu. I'm the free scholarship. Hey, what do you mean? Let's go to say the metro fees. Yes, school fees in the Motri. Get to be a crowd, you're meeting media babichia. And in here, the say, what do Bano Ebeba? Say a bassa Obana cry, a man scholarship. Yabemani be free. I'm an Asia dear. Hey, what would I tell me? Come on, da. Say, Udu Akama Wabo at the Tay Junction. A kind of down. Your soundboard is you. Women your Frey 0559 398499. And now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery Padano Eframufi at your best. Your Ponswa. Your sign Edwamako. The living bread. The best among the best. Menya Pasi was in social. Now Aka University Papa Minamao and one Heritage Christian University College. Yeah, what am I Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage ASM 860 a Christ-centered university 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities 860 body shop for MOA entrepreneurs and also ready for job markets. For best students need their whole business ideas. Sika Emma will be one Casabo Numa and to baby school now a business owners and a laptop really programs men by all BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Posaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow! Mature students 25 years and above. To me apply. AFEWASI, SSC, GBC, HND Lumina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Good afternoon. Abina, yanitam yankwai. I was a copy drone moon. Minantika cry and I'm a bread. I watch Yagumiso. Mensumenti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mentinu mochi chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. One chankran yebe you. Yantiapo. Na anyum ye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Womu de dufuphobia bedwaswa ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some area. I'm a Sia between Jumaden. Na Ibomix no, a yema will be a on to me na, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, Crono. Na Yenuma 2 year yent mini Dean Sway. And no Namobe here, na heba powder. A best yes, Munipedriano, and what didn't be back. No Driani by a mode, I'm a multi-beardy. Na herbal powder. Na Yebeni, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. MTRG Jedi Nkratoyatum. Funny from. Adwuma to also help work train no a starting gidi and nya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimshodro constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safrose, Brian 1933 Yapum, Ewo Adwuma to also help work Ebaso Sunday, November 5th, 2023. Yashasi, our Chimshodro, Bosumura Bank, and Nim Hodmoa, Nayatnis Yapumwa, Ediafa or Dancraso, Edia Copium, Ewo Coupon Summers in Patem, Nafe, Yasambe PM, Ewo Achimewisa, ne abewie dwumadie nyina e wo Swedro Astrotef no so enunti ya tonsa fre NPP manyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura Honorable Kennedy Osenyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na adwumawura to so health work dwumadie yi enimu e 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai adwumawura to so health work yi no eye Oluwa Osefrimpon Kofia Hinkrama Alex Ajari OPK Sylvester Tete Carlos Ahenkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeye Boa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Epi, Office of the Member of Parliament at Chimshodro Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Adwumawura to also help work, Eben Sida, Anod Ding, Adwumanesi.
Jack, it's a bookshop or pass what town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa adesua ho no. Would wani chirem e wo Bloom's Bookshop and Trading Enterprise a. On sabe kabi. Ye wo book no e di free crèche e kopim tertiary institutions ni enyina. Enunti sorry offices. Ana we bie bookshop kese e na wo pe books ni bi di agumu a. Also ko ho no mo a wonsa e be kabi. Kai, nation nso. Say ye turn ni do so puom sanso so e na wo pe ba ko pa wonsa e betumi aka. Akim Odan Supermarket ye ni GCB Bank no e na edi enhwe ni mo. Freying was 0244293632 and I say 0203083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Money. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pa choy da se fidie no eda so da ha na wutie yen hye ne nso ma ache eno ne dwumadie no edin. Yes, streaming live on Facebook ahenkan 93.3 FM. Sanso so ena oko YouTube alternatively ye wo ho eno so ya ahenkan 93.3 FM. Join in with or comment or thoughts or sentiment na ewiase nyina nte wonka ye be kenkan kama edi amount nyankopon eya adomo a memene de animu dwumadie kase bi eba so ewo Achimansan block aha enomo nti ye ka Achimansan block na ye ka Achimachiase Suedru asene manso across so ofo ase ayiribi na ode Achimdan baba be ka ho eye showdown walk Yera Kennedy ohini Japan ese waduru Achimansan for eso eni nti nyankopon ya adoma memene da edi animi ene wukuada ochena ya wo efie memene na showdown walk no baso empanimfo ahuru bebre no agepene so ombeba na meba yebedi mu nkomo yi edi amawo ye kwa homa no so ne ani owura Awal Sakib Mohammed oye president Edima Ghana Electrical Contractors Association yana ne nkwatwetwe nkomo yi route yen kan fam suni mache na apumbo kodie nyame adom yenso ye ho ye papa na mo kire se e wo sempanimfo hwe na omo etu anamon de fa said ye nkrofo ewiewia is it cables and say power and kasankasa in general. Hello. Na mi bisa say the amoka is it cable na amoka wasem and say power and kasankasa na amoka wasem. Power in general. Oh, okay. What do we need to form? Don't say nipa bebre complain say ho de ma on say obenya electricity meter and energy meter e dey abo fia e se dey o dey etimedi dey o madwumadie enti obi wie ni fie na say water power na wo nya na say bi obi assure no so betimanya meter bi ama na oni akono emprempi no omoma o musika na o mo di meter na bebo meter tin dodo na o mo de ba bebo eni ECD for records ni enti say eni ECD for records no nya kwa de boma no o use a eye enyina ma hoden na o heden wo wia because at the end of the day the muka trading and later ECD etimi fa edigu omo system e charge omo what is due so just engine no your power tester and say enye no an so obi atwe wire keke emfa meter na odi abo ho na eno nso wan nya no emra kwan mu no eno nso your power test na ye ehwe mu ye hu se nyama ba ku mienu bi na ama sa adwumadi ekoso ene ne se ECD for na nkasa adwumadi a waso mudi no mu make sure the meter e wo krom e wo man ni mu anka obi e pe meter obenya bi dia di ndwumadi no omonye and that's a minimum said a bit of Kumase. Ukita Usika Kraya, Mita Nakra Eddy. Entinama, it's worrying. Am I a Numbina contractor? Yanumbina Yempini Bonocano. Wow, dear a dominion crash. Sometimes Obi Procana or Yam was of one when you meet a Krayana Friday or. And it's an occasion meet any do of her. May our infant means me gonna mean baby movie.
can't easily so meters maybe or but yeah, we are reliably informed. Yeah, aware say omode inshishe bia ba say omode companies bia ba Ghana companies na manufacture meters no ha it is the contract am omo so omo produce meter no ma omo amfa ma ye na from ankobo yeah you know say you want to air check because you are piloting is fine but then you must have a very working strategy ebema aye intention nipa be brain no krom how mo put in application for service say bi omo nsan kamita no omo de adu omo dwumadi enti aba na sa na power wi na amanfo be wi okay okay nti anu nti na mama otwe mpanimfo adwen di aba so no yeah to imagine about immediately they should make sure that is the Monte steps no making sure there were enough energy meters very well okay and you better ask papa but I believe say monso so muku no eya na nye enipa ni nyina na o join it omo join muku no because it could be say muku no there at least mo betimi ehunu kwan ambefa so a mo be control mo kakra with mo ankasa mo mra mo de eye adwuma but omo mpese mo be join muku ana so omo nka mo ho no how do you deal with those people and so yeah so they know ka say you want to say ya ni city training school e dey ato akwam obi a o contract dey en hwe say obekọ through certain training and a training no e wata wo ba ye ho ansa na e de wakoma ECD no ma training enche wonye obi a ECD wanya nchetie bi free ECD training school a wuntimi mfa won sakra en ka o network na men ka bi asemi ncho ye ba ne say ye ka say enina ma hodin a sa won ye say wo say nam krom wo mi say bo wo transform my bo krom ye na ye ECD na ye bi dey friend third party contractors and you go chase kama ECD say open power ECD baba be any investigation say okay ye be here cable say ye be here meter say ejuma no why amane do level I want say meter ba wo chase kani wi a enyama ne ready a ye members na ya ECD de ejuma no mo de abebo ama sa wona mkom na wo say amanfo ti post o mo twetwe wire sa ye nkofo na ye say edumadi no enjino ye hunu say dodo na say bio omunim bie no awo pam kaka and I say bio technology is so assistant acquire a first year human assistant engineer ECD aba into an agreement contracted via work from her ECD certified I was a do quantity and then can enquire one of a fibia was a want to see who do I they will come a fibiano the license who not a won't call into won't go to that training now ECD and renew man I ban answer who need you anything yet and the only acquire the associate okay all right inti ya fa so obi e wo ye mpotem ha no mo pese o join mu a mukuo no mo ye popular sa yeah very popular yeah national association for your information we were established in 1948 you know yeah national association yeah one regional branches Koforidua yeah regional office for Koforidua also our district organization them Koko ni one okay also a district you know you me no ka say ye go ye dimu pa national standards ye ka ho na Ghana standards bia for electrical installation hono Ghana electrical contractors you always have an input now you say we are recognized Ministry of Energy Advisory Board Ghana electrical contractors association our representative there and ye go ketwa ye go ye do I mean you all for a long time contributed so much to the national development okay all right and my young fancy had a mona so obi person or joining I said ya woka say mo atimi kra demarcate ya to the level say district and municipal assemblies ni nyina mo obi wo ho no and one say they quickly join oba yen potem ha yen wa chimoda mo obi wo ha on chimoda me sure say your zonal branch ho nti ano say obi person or joining obekọ he the regional executives and I said we go keke Ghana electrical contract Ghana electrical contract association so we contact address or you from you better direct to the Unifa was and our office was all right awal ma ye nas ni mfansi ha bibia ni ebesan ba wonchen bi mu all right enti abusuya ye ni owura awal Sakib Mohammed or your president Edema Ghana Electrical Contractors Association
ɛne ɛne kɔtwetwe nkɔmɔ no nti ɔmo so de afutuo de kɔ ɛde ama mo a mo wian kanea no and especially yɛ wɔn nkrɔfo de bi wɔ hɔ no mo a ECG betwa ɔmo kanea mu a na ɔmo ate asi akyiri na ɔmo akɔ ɛsosɔ man nkrɔfoɔ. This is a warning, it's a caution. So let me put it that way. Eddie Mamo, almost so mumu ama so beshi papa. And into yana washen so Eddie amame. Ma minya sa wish we a kakitu ebin kamire yefi. Nafi yen twaso. A glorious happy birthday going out to you. Kusi Emmanuel Senior and Junior. Omo yen tafo Kusi Emmanuel Senior and Junior and ne mawoda. So a glorious happy birthday going out to you, Frimpong Kusi Emmanuel Senior and Frimpong Kusi Emmanuel Junior, and especially to senior man no edian wotade nim ne pa Frimpong Manson Kotobri or Kinkan Kasiebo ewo Kantanka TV. So Frimpong Manson Kotobri, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, do have a good one. Yentwaso emfa ema na bigusu America showdown. And so ho ensam edi achro. Nyankopon ya adomo showdown na eba so din. Dab memene day di animi. Yera Kennedy ohene e Japan no ankasa etieti ane chacha mu na onene dom aba. Jaku abrante enso agye atum se oba yewura kwasi nyantachi mpanimfo anintini ene akentena wamo eka team Ken ho no wamo nyina eba ene nti utie me wo achim so aduru wo achia se across so manso ene ne mpotem ho no mo wo ofuase ayiribi e ba chaw eno wan se ubetie coordinator na wo ho no ekwan yo befa so mo beboaboa mu nyina no aba no me pa chaw mo coordinator no eya muntwi men no ena ebia nso unim coordinator no a baby awo bia obekọ baby am lorry station ewo nyame ya adoma memene da anopa ahomate no nti mu se mu besore be se nunum awosam ye ready wo ho na coordinator no timi de car esesa mu nyina free ho na mutimi ba be kan ho ewo dan ha na ye di showdown walk no de ehihye so ene nti mu nhye ne nso memene da ebe t-shirt on be che ni free ubenya nsu anom drinks ne nyama nso ne namu bebre nemom o pese ubisa ensem bia de fa ho a 0546 471921 0546 471921 eno eye number obefre na won atimi ajo so yeda so a ewo the month of October nso de munim se eya na yeyidi esi ho eye pink month na je say breast cancer awareness eni gusu a ye create na ne tie nie Ahenkan FM ye ni Jubilee Hospital aka boom aye de sa free breast cancer screening no e de bre ye nuanom ma yen girlfriend nom ye maame nom yen sewanem obi oyo ba wo nufo no me pa che nyame ya adom a bosumi ya yewomi ne de to so aduonu enson 27th na je se fie da ebe na wotwe ena dwumedie ne bekoso Ahenkan FM anim ha ya me pa che ya na wa hye ne nso na do ho agemu bi wanhwe ye na breast cancer etisi unufu no so a ebe posa na adi wanipa amwa say yes ye mpese no ena be ya asem a bekanti ena Ahenkan FM ye ni Jubilee Hospital aka bomu a 27th no ye de sa screening no free e de ebrew ye be hwehwe nufu anim eni ti se bibi ebe ye wo haw bi a ebetimi akofa amane abrewa intemptuously na ya pa duro e de aka na wo ho atimi ato kama pa Bloom's Bookshop and Trading Enterprise wo mo de books ene ho akade suku nko a ho akade ene wo ton wo ho ebi a wo ba no owo preschool no eye twotwo efiri ho no mo kindergarten no on e de ba be pem nursery for ho no wo mo asem ne ye kan preschool wo mo crayons wo mo sharpness the ode ba be drawings ene niam ahodu bebre no e pa cho ya no akọ afei primary school no so eno so ye ho akade JHS ho ne anyi apɛ obon ena SHS wo mo so omo dane otope ba e kakra no beduru university so a ho akade bia ayade ade nsa ebesi aka wo ho ye ton ye niema no e wo wholesale price emu atufu obo efo ankasa
ebia na nso abie bookshop bi opese okokofa books bi gumu a eya na wato anamo na waba ho na nso so waba be fa books ni ho aka de nyina kama wo ho ebia na nso printing press onso tu anamon na bra na yentimi nhwe na enema ntimi nkoso kama mfama atemoda ugina Ghana Commercial Bank wo mo car park ho a wotu ani ntentene so uhunu yen eye oda supermarket ho no a obefre Madam Eva ewo 0244 293632 0244293632 0203 083731 eye numbers ya befre Madam Eva na wetimi age oso yegina odan ne de ene na ma memfa Frimpong MP oso na afi yemeto ankomo no so ofie ha Frimpong Enterprise adwuma wura ne nyina yeta frɛ no papa yi ba yi ubedi adanse me nso medi adanse se dwuma opani ni ye ne mpotemo ha no enye adwuma ketwa ene nti ne frɛ no adwuma wura odaso a wodi papa ne etie nie ebia na ye mackerel cooking oil ahodo de wate din enye papa so oba ye ho no wanhu a na je se enye popular saa enye papa na se wo behunu wo ye ho nkwa de a ene mpacho afa anije ene usebo fa tobi ekoye wadwuma se aduane wankasa de wo de kwa koton ni nyina obetumi aba befa na aboa wo kama pa afei tomatoes nsusu na wo pe emo no your local rice and your perfumed rice ni nyina wo ba wonsa ebetumi aka bi kama ye ba no asikyire nso a konkomu de bag mu de wo pe bi a no nso so Adaroma wonsa ebetumi aka ye san so ewo stationery ewo yen ho ene nti books no ye ton ni nyina bi betobi efa kodi djuma in fact wasem anansi broni wontade nya wudie wode ye wo ho nya wo hye dia wo ye diode ye bia no eba cho eno an so beba Frimpong Enterprise on sabeka na nimu honom no an no wode Frimpong na nurse e dia ba Frimpong na nurse e ho no ye soft drinks ena insuo enkwan woton atem da Madarina Hotel ase ho ena obehunu yen 0244 897525 and a 0206473953 0206473953 eye numbers ya befre na yetimi age wo so nyame ya adom November 5th November 4th na MPP4 koto omo aba na ebesi memene da November 5th omo to aba ni wi a November 5th ha do ebusia massive adwuma wura toaso health walk ebi nsi kuro mu ha no da ebi mada na che se tibre kesefo no ankasa en wo mu nyina age peni a wo mo so wo mo eba na ye de saa walk yi de ahyehye so na ne tie no se ye be hye ase wo Bosome Rural Bank ho na ye hye ase ni anante mu a de akokeka awisa ni ewurewure mu ho no mu a ni asan abu ne kovo ni ye de aba akyem dan kwan yi so che se ye be nante pa ye nyina ye ginam ebi na wo hwe mpanimfo a wo mo so age penie so woni do na nyonyam beta adwumadi na chi a na amana ya akona kra saa keke na mepacho ye kona nante mu e ba be wie ewo AstroTurf no a adwumawura ankasa enam ne so ama yakukura si akyem so aduro efeye ehonom ne ye ba begina na ne ye de professional physical instructor no aba na ne soniti sonenan sonehwene muamu kakra pejamu saa aerobics no ni nyina be koso wo honom a ebe kama na guess bia mehia wom na wo nyina ka se ye be ko ene o ma gwo mo sneakers pa white omu nyina se ye be ba ne se yate ene awa mo nso be hia o pa edi mpacho mi hia wo honom ye ma free t-shirt drinks nso nie mpanimfo ahodo a won age penie be boa Honorable Kennedy Osei Nyaako oni ne DCE owura asaredanso wondin ene etuatua so yi mepacho Honorable Alexander Akwesi Akwa the game changer wojinam oba Honorable Alex Ejare Honorable Carlos Ahenkra Honorable Davis Opoku Ansa OPK Miami boss no ono so ba Honorable Frank Anodompre Honorable George Kwame Abuaje Honorable Debi John Osei Frimpong Woba Honorable Kennedy Osei Nyaako nankasa ginam Honorable Kwadwo Opon Kroma Honorable Kofi Ahenkra Mafo Dr. Mark Esibe Yaboa Honorable Mercy Edujemfi aka Amase ujinam Honorable Patrick Boama Honorable Samuel Ebujinapo
Honorable Sylvester Matthew Tete, Honorable we know any honorable na mamfama no because a pia Tony or say G one so ba mpanimfo a ba ne dɔɔso papa ma yenkwa homa no so ne Nana Boache or national organizer the ma Ghana National Cocoa Farmers Association enkwatwetwe enkomo Nana bi wotime nka an kana fam suni maache ya odehye ba na apombo ko de na metumi ne mo pai bonti ti aposetro kronkron ye de radiase na mo kire se agric minister oba na anu ye yi omampani ensan pamo no saa na mo kan ya nkyiremu ne se na adan yo mini amedase mechia wetiefo a anope obutie ofri akirichiri ne benche enya na mesa mechia kuku akuafo me ka kire mo se akuafo ya nkwa ma omanfo nyina abuada nana boko boni bi ani me se constitution emobia kwan emotime na dwe your freedom of association utimi dom ku bia wope de hu ne se eye kuku akuafo ye dani nkabumuku bia nkabumuku ba ko a ne wo ye Ghana Cocoa Coffee Share Not Farmers Association na ehu se ku no omutimi nya adwuma fa mwa akuafo ema ye nuru ye botare ho ene sen o hwa 1984 PNDC law 81 ehye akuafo se obia ni kwan se obeton ni koko adie sign koko board ho ana se odi ni koko ebetrashe akoto akuafo ye disu abisine enna samra kruya so saka se koko board eni aban enye pension scheme ever maye koko akuafo ye wefe nyina so eye omobeden na suminia ya hwa yeku ya nanka wo ho free emfie aduana ene ekiri kese omutimi hwe ema yenye di koko board mra so koko board nso di yen so ye mra ne so ninka omo ye maye besinne betimi aka se penifo bibiri abefa koko board nim adi buru 60 years amane omaje omo pension scheme eko nenso yenya akuafo na ya pupu a yabo yesu oro ye desu kache enti we na ehun se no ese yesite ekuo fofora ye betimi edi adiama ye ho osha adrawafo kabomukuo teacherfo doctor for common nurses eso omubia wo omkabomukuo evi adwadifo kura traders tonto ye nuane akuafo nuane ton kromtin kabomukuo na kampese ye koko akuafo a yese Ghana ye koko ye Ghana eti Ghana National Cocoa Farmers Association of 2016 and ye tikui ye register general of 2017 17th November 2017 na ye register kui be sha emfie numuni ye di ejuma bo dewura amasisi akuafo a ti ase abeka ye ho ye bro 700,000 enti afi koko bo ebeto dwai yeso ye kasama ye ho ye gina ho a sisi koko bodo kura ye no mu promoso fa no sa pension scheme ne niema bi asese omo ye makoko akuafo a omo nyemfa maye owi afi etwa mu ya koko ne ye 800 Ghana economy na kwa makuafo ya kamenem eti afi wesu nyame adom na adoba e first 2 years wa to koko mu 1 cedi mpo omo ka am say adwama so nye world market nye yeti ase afi we ni hu say nyame adom world market na yiye pa ase ka yeso yitimi ko yenim ne de ya lusu nyina yeso yete yeka eti said ye mafremi ya na binu mo na mu na mu hu ne san mu so mu san na kofa afo so ye kire ya adwen se bo ne de eko ebi ka ho ankaye oh okay numu na ona bo bra champo awo abeya Greek minister for free utimi gina apaso panin kasasa se
Ekua Unimu ye Ghana Cocoa Coffee Farmers Association. The Ghana National Cocoa Farmers Association na Kufadi. Unimu ye. Hey, Unimu ye saying. Unimu ye say so ye. Unimu ye cocoa no de any munim ehu eto. Ni any peduane de any unimu ye. Eti yaso ye ba monte so. Said wa mama konya ya de betu ja say honorable no ontwe na no sign. Ni se onimu a onko register general kratem 17th November 2017 se ohun yen se yekita ye certificate ya ye wo license se yitimi ede ye yiku ana ini ahwe ya abosume wanka hwe de just say ugina na so ekua yekita nipa bro 700,000 na wo bekase unimu ya ne yeso ye kan anu tuma just wagu yekuo no Ife enama sisi omo disisi koko akuafo don pese koko akuafo titiri de ye beka ye ho abom edi koko coffee yes amasa sana omo ni koko board edi abesi nne ni we kura afi etwa mu ni akire obi di koko board ai koko coffee ne court se omo amfa constitution anya dwuma mfie miensa ampa so court di ma content kro no ema wodi bem ema court ru kura me wubi ewo me chesi ya se Cocoa coffee for no. Omoko ye ya omohihye ye no manya omadwuma ye ta se kotu ebutu se ku ni nkonya. Aye nim se omasa ye omohihye ye ya do matumo se yanyi to minim. Na wo minister onu court enhyeda ne so so onu bomu na unim no. Yenya ye hu ni asembia wo amaninya asembia no so ye di unim ye. Twa no sa so antwe ansan. Enti na o twe twa mu no. Ukoda ne ya woda na kofa brubuni beka delegate efri mia yekoshia kumase asante krudi efre wa kwaboa na yekoye meeting na yaso ye de tu ja se sanete de ye timi ni nyaduma fi se ye medo emu kwaye enua koko e ma wo omampani fa metro ya no se hweye so na wo beka kire se onim ya je se o pa kire se ye nya de ye mfiri o man mu anase yede ye hu hia obre konso a efi sada na okanyina yede koko dia anda koko board no moto e de koko de dores na bi wo hwe ni sei opani yede ne ba ye nche ye ba ko mo nso mu yekuo Ghana National Cocoa Farmers Association enti nko ho no mo na nka matwra ma no so opani yede wo ba ye kra wo nya hu yen enti yede ye ho ba be kire wo senke be few ana because ohwe yi branches ye hye na se a edoso me da se senka wunnimu no a wo so wa yem fom so a wo dia betu dwa no enka wo so ye ka kire wo se ye so ye ka ho no e de na ka se wo so wo ye mini ahwe die wo ni se Ghana ha no wo ka no kura ye se wo nye onabo akoto afiri ye mre so ye tro krata akoto afiri ye oba first regime me ameno ka say me chief farmer ba akoko Accra minister of agric office eko buku appointment say ye pese ye ne honorable besia na se be produce ampani say empani a ewo fie no ebia ne wo wirem ene empani ewo wirem ebia ne wo fie ye ne se be produce a ewo wirem a ye do ena mo so ma betena office wo krom ese mo hweye so edika ye ko ne akokire ya adwe a kire masa omo ma yi date akana sa abiyako ye frɛ obi amfa ye ko ediri je se ye nyanko ye be di bro nye ye ona bo akoto ye sa to ne nkra e ma o ka se ye mra minia ikoduru agric ministries no ye hu se o premises so amehwe ye nim ona bo akoto de so ono de ministry na ja ho ona abo ben na wo kan udi tie me wono asem na me ka de be si asem so yo se wo mu nyina wo mpeye nim ahwe na mo mo pese wo mu di so ye no bae de wo mo pe e do na ba koto amehwe ye nim e no de man ni PRO si ne special assistant ye de ensem nyina koto na nim so mo nsem de ye na kofafo ya e ti mo kotwero nu nkrata so ye betwere ye e ma ye wura Steven se ana ne boaten e de ye nsem ne kwa menu ase nne eni ebenye mu aya eno no edu so bra atampo na bo ba yi
naka wode wonni mo kra sɛ obi a yɛ bibia or they had over no to 20 over nkratem ne so wan nkratem no wabanti wonni me oba enche ya na wo be condemn ebinum administration sɛ mo die minim mo because o man yen kan ho na obreko so a yenje ya no keke ene ye de atiko ye register ye wo certificate no condemn ye ne yen so ya ankasa because ye chidifo nyina be ho sɛ enkrofo kura ku ye di akiri sɛ yɛ nkae mpo yɛatemase but I think say it is something now mo kasa mo siesie mo betimi asiesie amana yɛ nti yɛbɛsrɛ na ɛne mo mpanimfoɔ no yɛwura Stevenson kora mbɛma no di mo anim na mo ayi delegation bi a megye di yie sɛ mo kɔduru hɔ no mo mpanimfoɔ ɛbɛhwɛ mo ɔmo nka sɛ yɛni mo nti mo nkɔ nti wadarom a mo hwɛ na mo mfa nneɛma ntoto yie why ɔno nso yɛnti no ɔno nso abɛyɛ minister no enti ɔno nso hwɛ yɛ kyiri kwan a ɛbɛyɛ yie ɛnyɛ baakofo no hwɛ obi na sɛ abubɛ mpanin sɛ abubɛ ne atebɛ ɛtia ntɔkwa mpɛ fie da o sɛ deɛ ɔde aba no kukuru gyae a keke bɛ gyae wo a wobɛdi yɛ so no woba yɛ wo hwɛ yɛ kyira kwan na mmom woabɛyɛ pamo fa bi ɛne yɛatwe w'adwene akɔ so nkadeɛ ne wo sɛ sɛ woyɛ menim mepakyɛw matwe asan ekuo na meka sɛ minim ampa mahwehwɛ nkratam ɛti yɛ so still wogyina ne naso so onim na obi onim wo deɛ wokɔ ne fie a sɛ ɔpaa no wobɔagu a wobɛgye wo so ɔpɛ nso a wɔnyɛ wo so ɛti sɛ ɔno nso pɛ sɛ wɔnyɛ n'adwuma yie sɛ wɔbɛda kuafoɔ nyinaa no deɛ a ɔno nso wɔntwe n'ano nsan na afei ɔno nso wɔnto nsa mfrɛ yɛn yɛne ne ni asɛm yɛbɛkɔ na wo yɛnim wonte yɛama ne bɔ wakɔndɛm yɛn na ɛno na wokɔ ne fie a wobɔagu ɔbɛbia wo oh baby you say if you nyane dia no no so we we yekira kwan me nyo bakofo ne nana ne abrewa ye ka ye yakuafo no ne yehu hia first because ya no a ye adwuma ni wa ko me yeso minister so ati mase nana yate wase my fancy ha ho na yensre na mu nyina minum se empani se anobaba ye ma ba to munye ne saa yewura Stevens yodi manimu no nani afi onimu den so ɛna wɔn nso so mpanimfo ahorow ɛka mo ho nyinaa enim sɛ mo nyinaa ma ben segya enti mo ma anobaba yɛ ma ba ntɔ bibie ne yɛbɛsan ba wo nkyɛn bi mu matine mo so mo frɛ ona bo bra champion no mo nka kyɛ ne se na kuafo no kɔndɛm wɔ mo no yɛ bu afuru nti sɛ mampani nyi na di edi sɛ ɔno so pɛ sɛ ɔbɛyɛ adwuma no dia no ɔbuo ne ani die de bɛma ne nanna no mo kuafo dia ɛna ɔno so ɔntwensan na ɔmmra abɔnte so mɛpakyɛw ne yɛ ano akɔ no menya ho minister medi yate yɛbɛka kyerɛ no why medase bebree enti yɛne Nana Boakye ɔyɛ national organizer de ma Ghana National Cocoa Farmers Association ɛna yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no wɔkyerɛ sɛ ɔpani no watoto wɔ mo fam ɛsɛ watwetwe wɔ mo to asisi fam ama aha wɔ mo pa na Brian so how could you you don't know them say they exist oh wɔn wɔ hɔ pa National Cocoa Farmers no ɔmo hɔ nti ya no ahwehwɛ wo why na yegusu a yɛka honorable Kennedy ɔsɛ nya ako achimso aduru mrahye bedwani adwuma wura atoa so health work wade brown ɛno an yegusu a yɛka ho asɛm empanimfo a agye pene yɛbɛba ne de mabobo bebre no adin mensa brɛ oba regional executives ne nso a NPP wɔmo Jerry Osepuku on a regional organizer waje penie so obeba Raha a regional youth organizer regional communications director Choboy eba sanso so ena wura Francis ye deputy regional organizer oba a regional treasurer wura Labi wo mu nyina Japan a wo mu ba wo kire so de basis de besisi miaye eni ntinu an so obehudi atena basis nim ye de wo kwa achim so aduru straight sada no ebe yiri se ye kuma pa mu a keke pa health work ena yeko Heritage Christian University College Semin Control say ono so ebie na promo dia to ho no mo a woje adesuafo nti ebia business program bi na person kokoya wo options no ho accounting with computing accounting your human resource management marketing business information technology management your entrepreneurship and technology innovation BSc nursing BSc information technology BSc information security bachelor of theology ni nyina e wo ho no mo a obetimi asua master's degree programs no MSc accounting and taxation MSc Accounting and Finance, MSc Human Resource Management, ECOSO, Professional Courses ICA, CIMG, ECOSO, SANSO, and a CIHRM, ICM, Nina Professional Courses, I wish you a wiasia for na baby.
wobetimi e de akwakope adwuma wasi ABC, GBC, HND diploma, and you crowd wobetimi aba masters degree programs ni nyina so betimi asua kama ebia na uni certificate ni nyina bi wobetimi apply say mature student 25 years and above and one so be dial star 789 star 300 hash no ato online serial number we are beko yen website ho www.hcuc.edu.gh no apply wo no kro no se befo ani so abra amasaman Olympic Stadium ho na ya tran kese no ewo na obehwa asase yantam a yaje na ye develop a enya senketo a hostel facilities no so empuru kanni ye dem ho ntu da wo asumdwe di sua de etwa hyene nso efa emame obefre director Conrad Kakraba 0202 298399 0202 298399 and 0547 77 77 31 0547 77 77 31 eno eye numbers ya obefre ni ajo so na ebre awiedu se yekọ Bremu Central Municipal Assembly ni no nkokọ twetwe enkomo na so se uba bi eje wodwe ya untimi ntie nkomo yi eno nti na me kamfo Jubilee Hospital edi ama se tempestuously mana mo to ne koho ne kokoji ayaresa yewo ayaresa bia hodo mienu ene wo Ghana yewo wo mo a omo ehwe yade ene yewo omo a esa yade Jubilee Hospital ejina banane wo so yade ni mu paapa ne tantan so wo de aduro ede asa afiri ho krakrakrakrakrakra ene nti ukọ Jubilee Hospital a yewo mfidie ho ultra modern ECG scanning machine eno wode hwehwe ni peduanim na baabi yade ne wono so ni mu otwe ni pie sekade bodamfo no na ene wode adura paapa ne tantan so ama wo ankasa wan say yes ya woso me ama yare afiri ni peduanim Jubilee Hospital de yesi ye kan ho asem adaje bebo yen ebia na dwuda suom yade bia amferew wabeto ahye so pese wedi wani a eno an se wonso ubenya kukuduro na wafre 0244 575799 0244575799 and 0241784645 for sa number ni sisi a na yentimi enhwe Jesus Alodina Abolunga Awidiba. Yes. Apombako de. Apombako minia boko de. Nyame adome so me ho papa. Good. Nyame amaya di ne mata di wo share da na. Kra kam ya bisa se bia wo copy me because me dey me ta hye. Nana me hu se wo hye we. Yes. Pink month. Yes. Okay, let's take it. Yeboa ma no. Yeboa ma no. Yes. Yeboa ma no. Yeboa ma no. So ati ase. Oh, na nkomobo bi koso. Bema bi na no one ne girlfriend. Wo mo ko den. O sorry a waji sika jajajaje. Sisi ya ye ka say impratwe ya twien. What are you bringing on the table? And oba no so ne nufum no the two table so bra. I said this is what I'm bringing on the table. What are you also bringing on the table? I don't know. No, bema na Kamia come to me about two tables. So do they have two tables? No, so. But let's be frank. This month is a breast cancer awareness month. Yes. And ye nua manamo yesremwa breast cancer no ye pese ekofom. Sa. Nti se be ma ba nchen na ya na wa ma wa Yes. Ehia pa ehia o. Nufuo de ye. Nufuo de ehia. Na se nufuo no. Last me come se nufuo anya nkwala de. Dia. Wan ka kire o. Nkwala no de se omunum kakra no ma Hanover. To the original person. Nyakopon bo no fo no o kan se mema monje ma de. Nkwala no de temporary one o. Dia. Nti me hu oba na o de no fo ye no ho anam hwe. Ade na o gita na nya o de o. Bo obu keke. Niwura wo ho. O hwe so keke. O hwe so. Hwe so mame. Thank you. Hwe so mame na o de ye gagai. Gagai. Obi jira na so me no fo de se o no fo ya o de. E wo so mu triti ni yie. Yeah, that is it. O ma so to kon ho anu apopase. Thank you. Na fi wa de ato ho. Abi wa ya de o tu am kon so. Yeah. Hey, enkofo de bi papa nkofo ani so nyina. Serious. Hey, obo, ye di no for pie obi asum. Oh, ya de bro nkofo de bia. Be kopa na de kwabrane a hyentemu de mia ni sumu a. Serious. Enkofo nkasa o. Hey, taxi drivers ni bebre. Oh, taxi driver dey say o mebre. Am to pe no for esonti. Taxi driver you to say rich mu say
abotre ye kaka akumo amane omu hunu ne dem no omu wi anu mapopo mani ma betena stie na chi ase fie din no wo de ya wishi ya staga bisa no no for de ye hwe ye pa no for ni ho aka mema ye den and na de special Wednesday unim say enne no ye teachers awards ekoso minim Brim Central Teachers Awards ekoso wen Methodist Conference Hall. Oh okay. Me ba ya man who say in fact o ma start eko. Oh okay. Only say ye be this in 2012 for sure. Education directorate na directorate yeah. That o na special award. Oh okay. Nti we dey ma me for opportunity na let me congratulate all the awardees. Oh okay. Say in fact they have worked hard and sponsors so ye da o ma sipa. Brim Central is part of the sponsors. Nti yeda obia se a omebu ama this year teachers awards no eba so anopa ma menchia ye mpemfo a moda mansia no ye ma me chief executive mechia na anopa ya honorable Victoria do mechia no MP member of parliament mechia no so anopa yi me assure so wata honorable Alexander Kosia kwa wata yes the game changer yeah the director of education so mechia no presiding member yeah presiding speaker of the house anopa mechia no and all honorable members, I'm sure next week they will be having their General Assembly meeting. Yes. Yeah, so PM or catch them. I think I said 22nd or 24th. Is it 24th, 25th next week? We will be having the General Assembly. As all don't kakra so or can grawa no. Oh yes. What in a Juma baby? Yes. Oh okay. You see, I joined the Senate here. We started to be na 100 over. Okay. Until we been the last year na saying. I'm sure this is our last General Assembly meeting because before our election. On December. Yeah, 19th December. Oh, okay. Until November, almost use November to do their campaign. Until honorable assembly members. I wish them all the best. Amen. Na, I mean, come. Okay. Yeah. And now no can say omwa. Yebubu wa mosoto won kwante yes na unyama assembly no yes se oba correct na obema mpanimfo ehunu se na won so soto wo ho good enya wo mo ma yi omanimu ahye nkrofo I'm happy you are using that word akwede say me na store me je na say wo wa beje afim sama we are looking for me not you sir because on our document no me din na wo so sir and say oh na obi buy na o yes was sesa obesesa the original one din the one din ahye na si lo until say original one na nkasa mra na o ka say okay there be this time there me ni ahode am be yanti we no mo ebe ya mo ntimi mo betimi am fa ma no but only say well bank condition number 1 am the mile before you see dan say wo ma na o timu no you make sure they see we are we shouldn't deny any of them okay nti ya say okay yes adia mo am na mo mu nya mo mra because during the interview no be hu say bia wo ne ama no wo be top and wo be down okay nti ya reserve o mo de no ho e wo eno de e wo nti say na wo ho a wo de e dance bo kra no a wo de wo style no bi wo ho nti say ye chemo mo ane wo ho ni wie na ebika na ebika no so aba nti wo hwe 3 blocks nti the full 1 block ye de ye yesi wo for those people o man na mo wo ho dada one full block which is about 34 rooms baby madre meje di say na chese enche mo be handing over no meje mama that is all anything na rush ye person ye ntentem say de be ya last year around this time one am say na mo ka say ye wie no no there you see we no adwuma na nkasa ye de ma first contractor o ma wie o mo de but additional work which was not part of the project and am didn't be delayed in but then no contractor so hand over closing of this month and you must have painting for because as in food tuna na they obugusu painting even abroad standard and say o ma painting no so and na do beba I don't know who is coming to do the commission. I don't know. Ebiana strategies man beba. Yeah. Ma me mfa we fufam na kwanu na ho na fe wudi nkomo no a watimi ade ne yie. Efin Cancer Asatec Roofing Company samin kan kyerɛ wa no pay sɛ wodansie ho niema nyina free stroke kosi fam wo woni nyina de ma ye long span roofing sheets product ahodo ni nyina wo bi standing seam self lock IDT IBR ye ba ne sizes ne nso a from 0.3 mm ekopim 0.6 mm OB standard roofing sheet into enso 8 feet by 4 aluminium alusin galvanized colored rubber or will be accessories your red caps ring gutters valley gutters side stream 14 feet copim 8 and adwa or colored nails wire nails or roofing nails China techie German metal doors and a wooden doors or
China Plastic T&G ɛbɛboa wo atem dan wɔ ne Kia station ne die no mehwɛ wo dwa kɛseɛ no akyi hɔ Old CMB Cocoa Warehouse ɛwɔ Tema yasan so abie block factory yɛtwa blocks free 4 to 6 inches oba wo nsa bɛka bi yɛ horo blocks wɔ hɔ yɛ supply nnuane aboɔ baabia wo bia de bɛbrɛ wo free transport yɛyɛ free estimate quick delivery within 4 days baabia wo nsa bɛka 20 years manufacturer defect warranty agye yɛhudi ɛne nti yɛtimi de yɛnsa esi yɛmbo ɛma yɛtum yɛnu egu akyiri ka dwerɛ mu so sɛ gya wadwo nkrɔfoɔ yi they know what they are doing ebacho obefra F nkansa 0245 979311 0245 979311 F nkansa Asatec or say a total solution of any roofing still anointing usika sɛ monyɛ kra na obetimi aba be sandan ho policy ni bi betuatua nkakrakra ɛso ya na ode wade yɛkɔ yadwuma yɛyɛ nti yɛni adagye ɛde ma yɛ ho ɛne nti sɛ yɛ cylinder sampa na ato yɛ adwendwen yɛgusu a yɛdwendwen no ano ɛna mass energy gas filling station epie mu ɔba ya wonkuta wonkura na tie hai ɔte sɛ wo cylinder ne san odi a ne sɛ numbers ya me de betu dwai obɛfrɛ unya frɛ baabi a wo biara yɛbɛba bɛfa wo cylinder no akɔfele ne asan de wade abrɛ wo baabi a yɛbɛfa no asomdwie kwan so yɛ gas no ɛyɛ heavy ɛne nti egu cylinder ni mu a elastic long pa ɛne nti ya no ahyɛ ne nso ɔdan aboabo ɛkwantempoin so ɛne ɛwɔ na tie ha sɛ ufiri aboabo ɛna wo kɔ ɔdan unya tra rice under yɛ obo nsuo bi wɔ hɔ o tra bo nsuo no a mass energy gas filling station yɛn ne ɛwɔ hɔ no ufiri ɔdan so na ɛba o tra nkrɔfoɔ ne deɛ no a yɛn ne ɛto so no mepakyɛw ɛyɛ no ahyɛ ne nso ɛde ama yɛn 0532 929189 0532 929189 and 0554 391610 ofre sa number no a won sa beka yen na nkomo bi e wo ho no yetumi aka bomu ahwe adi obu ono ma o se na gas yi a obefa akofeli yi sika me de ma na obefeli ni nyina pepepe oh obefeli ne pepepe omo ye kalabulefo kra nka yen soro ha yen won ya try bi ahwe e na yedi ho adanse mass energy gas filling station omu da musronko ene omu ni dwuma Jesus to asoma yen yo me nua me da say last 2 weeks me ba ha kan say ye hand over site bi am 2 contractors for construction of some selected projects in the municipality ba ko ye Amuscom company limited ono no obey drainage kase bi from anyame akwan choba eye Kumasi station oho no obeya betwa kwan ni mu ndi kwan no mu omba twa kwan no omba break kwan no na oma ye covered kase in order to contain the volume of water if soro ho eba no nti eno no obeya afa ho afa fatimba market e dia kogu river bonkre mu ntu eno ye contractor Amuscom company limited ono na beye sa adwuma no sa iwe nyina ye secondary city support fund no eno sika no bi na ye de yes project yi na ye ma contractor na 12 months be ye nim say 12 months no by within 6 months no betimi awie Hanover but because of your project that no yetimi ye ma contractor some time period o mantimi awie this time ye say we have to give them enough time na o mantimi awie project e maye nti Amuscom company limited ono na ebe yes project no obeya fi nyamia kwan soro ho no gata no na wa yo bie mu kase de be ya nsuo na efi soro ho nyina eba na betima fom ebe lor kwan no so edu hwa ebe bu lor lor kwan no ebe kate na o maye bigger covet na timi aso nsuo ni nyina na contractor to aso ade akotu river bonkremu. That is one project ya bank kwantanum ha so aba bia ya gukota na kosi station ho top no aha eno so ya de ama Samotas company limited ono obeye gates akọ Masalaki stop ho ofiwa no abukef hotel bi wo nkyɛn ho na wasan ye gates na odi abas ya owia na wagusu eno so obegusa akwan no so efi babia yagukota na akodu no wo Nkwantano market ho no aha ekosoro ekọ Masalaki ni soro ho no ombe gates na omagusu afa asia afa sa hotel nkyɛn asan ba market hobium nti sa kwa mi ayi we ndia obegusu kota kama amaye
These are the new project secondary city support fund na ye de beye sa project we. This our project we at here for Mr. These projects are also as an assessment fund. Want me and pass some assessments ask we onya ntimi kwa project we. Ye bon pa say the third fourth secondary city support fund so ba ebe will use for another project. It will benefit the whole municipality. Obi a wo ye man si ha nyina no ono so ebe nya be benefit this project no. If we are scrap the list last, that was the day before Monday, committee of scraps committee ni share. We saw that scrap the list omamu alumi omamu toto alumi ewo ye man si ha no issues bi APP a say ehia say ye na ombe shia na ya twadwe na hwe sa akro no nketenkete wo ye man si ha na ebetuma ye afi ho ye shia ye but na say no kro no e base foforo no eye sa tap no obi akonete pipe akoni nsu akoni fi ade type aso ano se de be ya obitima tum obi koya na wakotwa fi ho. That's another idea aba okọ metko say ya omo building na omo si say omo bia kwatwetwa tap ni nyina ofi ho na okọ municipal assembly ho a mia menua ato ni fi ho yakotwa pipes ni nyina afi ho. Nti yesramo say who say obi na mafikire wa dress gentle wa dress obi na say they dress so nicely gentle na bag bonachi kama wa dwen ko say we kromfo ana say obe twa sai no nti ya mo monitor obi a oba ofikire bia mo monitor no na mo hwɛ adwuma obedi wo na yen yi sa akro no sem ni mfi ya municipality a yesra scrap le ma mo to aluminium na yesra mo so obi di krono ade eba sebet ye to a just hand over the person to the police, simple. Yes, last year no mushia, we told them about it. And in for the interim no more eshishi ties ne wise mo sentence no with immediate effect no I just mo jai. And also manyai na yi sa chemicals na mushie na efi pie wo ye mansi ha no ye pese eno so etwetwa. Ye wie sa scrap the less na ye ba ye full screening ya ye dia ba wieye. But ya hu se nipa ba ko bi wo ma o man anye bi. Misra wa unim se so onye bi a bra office o ba ko environmental health yo mu unit no ko ho na ko hu mu se wonye because task force no ba bonten a o menya ba pe so onye bi a you pay 10 times of the previous amount, which is 35 cedis no. They say over 350 cedis as a penalty. Nti esra mo amunye bi no entwan entra ho matters force no emma emeto ko na ko ogudu office wa kase onye bi o mehwe wo na o maya ma kama NIA cars wo ma mo ye NIA cars from last month nyina be see first week of this month no misra ma cars no apale gu office ho mombra na mo baje mo cars ya mpesa obi baka se waye card na emaye ko o card emaye maybe there's a reason wo be kire o de ntia emaye no mahwe ama mo asoso mo de yira ya mo de police extra buy ye no ye fra ma ya mo mra ebi mu so ye fra mo mfa ye sra ma so the number ma ya ye fra wa fa obi wo hu se nyoma so de se nyoma me mfa na so the number na ma obi se on fra obe de hu se wo na ye fra wa na anye wo no nti ye sra mo ye fra mo mfa na mo baje mo cars no mo am so mo be update eso nyina no o ba make sure so the relevant document no beba o gazette na wa ye affidavit o be so affidavit na wa gazette bi so correction of name, correction of date of birth ni sa update as I say, your friend Mrs. Intimate Mrs. Become din ho. We nyina no akese onye document bi a bit ma support ansa na wo de aba na your office ho. Na your office no ya bi say dey any time ayese ene ye registration end. Nti ya mo rush ba no mto mbase. Obetima ba any day bi a wo pe. Because your officer esi ho say is a officer ya establish it. You need that ya baka say unless e bi na cars empty cars asa. Anya sa dey office no dey e wo hoda. Nti aye officer e register da bia ye correction ye san ye update da bia e wo ho oba na o person ye update a be ya ma correction ye be ya ma replacement of card nas ayira ye bitimi ya ma eno so oba na the police extras na ka ho aba oba din na o de ye o Ghana card na eno na o de beba o ko se san din pe oba system no o never yentimi enhu. Nti esra ma mo ye Ghana card na mo issue with it no. Yes, Rama, that's the information to you. But why a Ghana card for the past 1 month, first week of this month, now on Sankaya, bra office ho, cars near plenty bebre, ego.
wɔn so nkɔfo so cars bi da hɔ almost a year ni wɔn mɛgye yɛ nti wɔn kɔ anɔ ma sa akɔgye police extra sɛ ne card ayera meanwhile card ne da hɔ office hɔ nti sɛ o card no sɛ wɔn mɛgye yɛ abira office hɔ bɛhwɛ ansana wakɔ police station akɔgye extra bra ebia na card no kora da office hɔ na wɔn bɛgye yɛ nti yɛsrɛ mu a saa information wi ɛna yɛsrɛ mu a mundi so na monhwɛ na yɛnyɛ ne pɛpɛɛpɛ property rate last week me can say last 2 weeks me can say property rate collection no say no nra say me kura me sanya text message obi wo ho ne saka text message bi na ofre numbers na ekwa akra yesre ma sa message no aye message a efi akra eba na ofre sa number na wan hwe ya wonsa enka omo na frɛ number we nipa na officer na wo yɛ adwuma wɔ Brim Center ha no wo frɛ na wono mom na betima aboa wo ba bia wo bia obeba anase obekyerɛkyerɛ sɛ de obɛyɛ 059 6138974 059 6138974 o frɛ na ka sɛ wo sa ka text message na o property rate obi so ho ne sa ka text message but oni property bia wo ba bia eno ignore the text message enye obia a message a mo send am obia nti e bia wo sa ka text message o say betua property na oni property a we enye issue bia eno eba no sa na wa ignore sa text message no mfrɛ obia because oni property bia wo ba bia eno na wa jai and here say obefrɛ menua mene wo ka say there's a training going on for 30 selected emma ewo ICT center na ewo Old Town Anglican ho no and then eno no so no will be a home to my own. No, they are training some 30 young ladies. By Friday no. No worry. Friday no, on try exams. 30 young ladies, you know. Yes. So 12 of them will be selected. Now 12 not selected, they will go for another program. Then there will be national awards for those selected those who go through the system. And also so ICT center anopeya start Monday no. Nti Friday no there will be an exams. Ebe be ma wo nyina na medical be ball projects ayeyi menu teachers awards ekosi assembly also supported Ghana Education Service. You know, your teachers now more yemensia or more money pa, they are working hard. To be a teacher is not easy, and a teacher was also taught by a teacher. Nti sana etie nti se your teacher for na omo kire ye mana de no edu ba bia na yesi da bi ye motivate wo mo na yenye bibia so be hu se o yes we recognize omo say omo so boaye nti assembly so support Ghana Education Service say omo masa award no ema so support omo ayi A4 sheet ya na say sika Minua, I'm sure you are not bringing this matter as a topic. You can't say A4 sheet. Me a question maybe say there be an A4 sheet. Mo oh yeah, to television bako 5. Oh, maybe so I say a bia. Oh, me tia wase. Ni boni mu. So bu on money assembly ni krampo sika na mo de dey. And no that's na me the topic na ba basi. Because yes, obetimi bisa sika na mo je kra mo de dey. These are some of the support. The mom is me bisa some. I'm happy. Okay, thank you. So these are some of the support I the support to some of our departments. Ahanti is also a supporter ye sika na ye jin kakra na enu bi so na e de support to this special award and answer this award eba ewe ye mansin hai ene anopa ya koso wo Dr. Kwakon hall, that's a Methodist conference hall ene ye koso anopa ya nti yesrema assembly mo property rate BOP ana citizen fee bia utua na yesrema sika no enye se yeji ana yemfa nya hwe said the make awards ye sika ne bia na ye de aye no ana project bia ekoso e mansim secondary city na say district performance assessment to project no eno nyina no e assessment nti me say make sa project ye so wo twam na hu say project kai hu say also kan because a World Bank is the government of Ghana but based on assessment sika no nyese te hwa na sika ye de abreo sika no you have to work for it. And yeah, assemblies be any bi. O share is in region only 5 out of 33 assemblies. Asamanka se odna ilo krobo kofurudua na kibi. Yeah, we are only 5 assemblies enjoy. Nti one more home boni it me you film. I call Kwasimin team Central Regional. Last year say they took them off.
nti esrem a nti sika bia na say project bia ye wa emansi ha no support no ana say wo ka ho o sika bia kakra bia obetua bia no ka ho nti esrem obia ni ho a o sika obetua ye say ye de koma opanyin bi ama panyin ne de ahye ne botum but ye de ye bibi okay but the only thing say niam bi wo ho a me sure say tiefo expert say bet ma ya ka ho kakra ye fi ha na ekọ aha so nti sa na tie nti say nkomo na sa ana bibi wo ho biom set me time there aka 10 minutes bibi wo ho biom aka 10 minutes say 9:50 nti aka 10 minutes me pa cho aka 3 minutes na me sorry so ada mo se san we no okay ya tie me so me dia no so aka 11 minutes what say mo ade ba wa kan wi da bi aka ba ko aka last one eni mpa cho kan yo anuano misramo a reporter eba concern about HIV no misramo especially the discrimination I know a very serious issue. I was there when a lady came over report the way public no community no no in fact okay enye kra ade obi na ko kan so obi yes they say my mama no ata say on pay nipa na omo ye ni sa no on fa ne mra me per evidence ya menya evidence then I will not carry on the action okay the esrema so obi HIV positive ate say obi a oya de like pressure and answer diabetes covid the same thing nti esrema moment tete nipa no na wo kra wo kasa no do you even know you are HIV status e bia na wo kra wo de ye west ono de na apie ne yahunu thank you na wo so okay nti esrema nti menu ya said wo kan de ma memfa ensi wa ha next week ye ba ye beto aso okay na tiefo say bia obi wo bibia want bia na me sure say na bia obi wo bibia obi bisa want man bisa next week ye ba entu de onim me ma o protocol se wo ba na se krachi me frɛ wo a wo asimu bra thank you next week maba 8 o'clock mate me ameba me ba kra na uni ho kra ma ba tena ha yo mate me da se menua me so me da se bebre yo ye be hia ana ayi awas na se mama me a me ba ho thank you me ba odan ho se wo mo ye odan yankwe enti me ba ho yankwanya se wo ba mate any mate yo me da se nyame boa ma me kan ye mamom na fi minsi fam yo okay enti abusian no Jesus Alodina Abolunga Awidiba oya bodino wa say me din no ma ye ne say me papa be ba ma me din me ka che say o ma me din ya simple me pe din a obi be ba o be bre nti na me